O te vivia whaatalo wha mawholo whantu le rima ngola via whilau mai monga Samoa e na uwha menu tu te daily tu lai wha. I le toi asole nei o le masina lo na wha le tau sanga lua whi lua se furu ma le wha. Tātou whātou wha fo ia perila la tau ia o le amo watu maniona le lei maniona fo i wha le tonu. Ai tātou turi mata ngau e peo le tala i leu fia le jamaita i o sina. O ani le lei o le asau ma me la tau ia. A o le masina taua a wa ala e lua vaenga i taua i mo u. Mo mana tua le masina leo me mua o le masina e fata wai nai nga luenga le tina ioi pie o lo ya me ia wa kako kau fo ile si so malo lo isa mo wala ngai de malo lo ma to ni sila mani so tunu ia ai ole a fa ai lo ngai fo I ma o ini si o ai nga wale va na vala ma tua pe ole ato fo ia fa na we ioi pe fa pe o so fo pe ni o la to tua atina ia o se aso tau lava. O le si vaenga tele na umana tua I le masina leo me o le tala e masania I mai longa I tala noa to tele fa mai tato filo I ele aso tolu o me. Ka fia ma wa ngukur ka. Ai pole a fo le taua a wa o pomoni lava o tele o ilo fo ia o ia tio na. Pole ale mafu anga wa fu ai na tala noa tangata pe fa ulanga fo ile le tala fa sua. Io e fa mai ole aso tolu o me o ke fia ava pe foi la le nei va ngole fia fi a e tau lo se mafu anga e ka ngole o mi mai lungo le tanto pro kala me ko me ni ma a tu langa ta o mai sa re fai kala le anga e sa fo fai tara fa tu ia po le mafu anga ya fuan o na fa ta ua e tangata matala noa wa e kasi le masinga e la warunga ai mana tu e la warunga mai le mele a fa ko ngisi kala ia okay, promise aku au ke koe fo I mai. Ia, vai la ia wai e kele o kou ile ma futale de fiafi. O le to tele o e fie polo misi. Ia ngai vai role a fa ale karikongu mari ka kai au kala fa mai io e. Nga la ia ka ko fira ia le sokoru o me. Ia a fa pe te sile fie ina o le ale winga o le ase tala anga mali e tu atu pe mana ia foi pe le foi o ringi kala o le aso tolu o me. Ia omi mai fa ilo mai. O io le fatalo fa leanga le lei o le tua. O le ua tātou a leanga I leanga le lei ma le alofa tu noa o lo tātou matai sili le langi. Fa mai le talanga le isi a whaafia ngai ngā o sia uo. I le whaui ngai na o le whaamata upu sili o le alofa tu noa o le tua. Fa mai o le alofa ai ku ui ma le upu le o le tu noa. O le tu noa I le wha Samoa. O le mukuka. Eioi. O le kungoa wa le whaalo alo na e fisi tu o fele ia mai lei tua I le tu noa po o le mukuka. O na whitango file o le au whaito wha ale atunu u ma le au whaiutanga. Ua wha I poipo whaatasi le alofa. Ma le upu lea tu noa. Ina ia maua ise nauna e wha matala I nai. Ia le alofa o le atua wha mai o le alofa e tautua. E mafua mai. Ona o lana tautua numera tasi lava. O le fio mai lea. E tongi ola ma maliu ma toe tu. Eyo, o whakarakalanga lea. Ale, o whapea ese le matanga o fie. O le alofa, o le atua na ia wha amaua lalo te isi ai, malu ese mai ai maona tūlanga ma malu whatupu. Ai pei sau ai e avea o ia ma se tangata e tautua. Ea, o se tangata e maua lalo, o se tangata, ia karakalanga lea, ma ta upu silisili e stasio, o whailaunga o tuspa ia. O mafau le whapea, ese le mana ia. Ese le mana ia. Leiki o a whanau mai le whale o manu. Turou. Ia wā ngei soi fuanga. A kousi da sila I lunga le social media, a la lau e isi. Ia o ea nganga e whangau. Kurou. O ea nganga e whangau la lo koko. O ea nganga pe ia ta watu le mele na e whanau I le whato sanga fo ile le tua I whale o I ainga. E o ia o ile nga e whangau whapenga e ke kau maka.
ia ai la se matua maualalo a o maualalo e o ai le whanau mai le whale o manu tulo. E vai la o le talatalanga o le winga o le upo o le alofa tu noa o le alofa ngasau e palapala e wha ele elea. Inga ia ola o e maa. O le alofa e tautua. Le ki wasa ule li wha ola fa mai a e fia vea masili ia ea. Au ona. Le tāua ia o le av. Whato whalai. Le alala na ua mafua yo no o whai atu. Whaafetai i le alofa tu noa o le atua. Whaia i le aso ma le aso. Ua mafua ai. Ona maua e oe le soifua lau le lei maua e ule ola. Ia ua tātou whitai i luma o nuu ai le o tu o nuu. Ua tātou wheiloa i le ava tuli ma le ava whata ua le o si utila maulula. Ia ua tātou wheiloa i fwoi. Ma ngā whetau o le soifua e beo le tala na whai le teine o le utongi tupaitea. O nei mea uma, ana le ai le atua, tātou te le o oai whaleseu. Masapi ma au mali e le nei fiafi. Ia, whaamanule o lo loto ma e whaafitai i le atua. E le mawhai o na muta ia tea ule upule o te whai atu pēa lava pēa. E iai nisi ua whaanoa noa i le so. E iai nisi e ofo ia tea ule nei. E iai tala whaavau na o maua nei lava a ele e peto e i tū la whai proklami. Lea ngā le soifua ngai whapena. Ngā lua kalangoa ngā ngafi, ngā lua fusi ngā ngafi. Eo e mautau ainga, wai umalava, lua lunch, lua breakfast, whai lua ori ma lua talitali lua toe tala noa ia pai mala, whai lua toe tala noa le tupua e soifuanga. Ai ke ia i le ala whai mai whanunga le reitai au. Ai manu mai se tala ma whapea mai talofa. Ua maliu pe ua pasola. Lala na ia fuai na a tele ani upola uporo kala mele amatanga. Au te lo tele fu o tātou tele na ona tau tai e mana o lo tātou te whaita tala loa. Iwe, mana o lo tātou te toso lo le ili, masui lo le ula, maa uma mea uma. Le ai ni upo e tau na tele whaftai le atua. Yes. E ai ngā lai matua te i ma whate ia le nei taimi e fo ie na malifua mai le tai au o fiu whangua kuru ka maa o ki ngā o le whangau o le uso whai le moto e whai fo i le matua. Eoi, ai whaafitai ale loto i le atua. Ona o le te soifua ma o wola. Le fo i ke sila mai o maua fo i le malosi. Ai o fo i nei a vea eoi, ma mea e te whaalea noi i le whainga fo i o siaki o le soifua maloloina la tauia. Se taimi fo le proklame o le am whai fo no whaatala noa i a sitasi fo o tamali i. Ia o le afio mai fo i marisi o whaasolo mai le proklame. I tū langa lava fo i o le whaafewhea o na maintain lo soifua maloloina. Ia a meisio niso tātou whaasala launga au le wingo o lau tala. I oe, o te whaamalua tui lava. So ki kilo kwa ai i le se uso ia fiu. Profa ia fiu le whamailankala. O le Fredo May. O se aso na avea maso e tau o le National Paranormal Day. Na whaavai le upu o ti lava i le eitu oki ai le iku. Na amanta i le ngana tangata e whaafewhea i si peitai. O se aso o whaangongo i ni tala pepelo. Māngaia. Ngaia ke le whaaplaga le no whaia tu whaavitai le whionga le whaumuina. Ia, po le tō whaafo i le tūla whale ali i a fiu. Ia atala no fo i se uso nei vato nei tu ia le tama fo i tau le ala tau o le tama tau manawa tau asiata. Ai maanga iala. Ia o le ala e ioe e wha manatu mai ai le so pila se aso fo i le li e se aso kau wha pili. Ioe. E fo i a taula e tula fale. Ioe e le ngangana wha tula fale ma le atou e malama i ngangana wha pia. Tu so mo me tau o le aso wai ea mako e sila fia fo muinga. Mo meo ka upupulu a valo mua. Le aso fa penala ona foringa ioi. Anta felo i le aso tolu o me e ai ke loi. E ka ka ufanga nga we le aso koru o me. Io. E la lis ka ka kusolo nga sfanga usa ora tolu o me. Ai ona pe so i fuha e pe tau fani le tau ngor mele. Nga ke ale waru ko e sui be fanga ufa mai. So te aru i tonu to sa fa foi la sofa.
Iyo, awa o ila he pingela ukala. O te iloa umato, o te lalonga ngā pau wale o le aso. Ai longa a mawaingi as whanga o ke shout out a koe rungon prokala. Ana tua. O le ai tato aso whana ui whai atu i le aso ma le aso a. So kango lai kuri makai pe ko fia langa ko as whanga. O le mori mai le aso tolu o me. Awa o le aso tolu o me o le aso whaleile. Aso mua le aso taiao, aso lua le aso tofi. Ai aso tolu o ilo me. Ioi. Tasi foi la le la so telefo ina mana ia fa pena lua fai poi poi. O la so lua fai poi ponga. E nga ma fai poi poi la skolu me. Ai ke rola le me mari jo inga tau aso ia. Awalanga e pe e fai ko la so kolu me ai pe fa le kari ko ngoi lesi. Mana tua. Me la le ma mo fai o ne ia so ma so tatou te sua maulai. E rongo winga afisiria ku ngeila ya fa pe ka fa ku ngeila ya misala ka mo misale fa ma po kala me misala la sona e fa poi poi ma e ai tu ya fa pe ma ala ko ma ro mis ya ora so ko ro me ya o ka ke aru ma ro ka ngi fu por me o sa or kala la fa me pele ya ele fa ina le e pulear ka ma me a jalo fa tu ri to tele o jato ngor por kala ia ele leva ngora fia mai so feo yo le tala le fa talo fa pitoa ju ya ona sofia le tua io o lo tala fa auto ma fa le malu ia e turu inga e fa o le nei ke lope o fea lava le te maua mai ai lo uleo ma e sila mai ai fa aftai pe te fia le nei por kalame ma te tua vai ai afa pe fo yo o se fa fia ngai ai fai ya fai le nei por kalame e se lo wita ia malanga fa pe nga fo i se fuanga e ai fai fe au fia tele ai foi la ma foi fe au e pe fai aku ala wa ki di nga fa ia afa pe o lo sunga fa fia ngai ai tele fia por kalame ia fa malu lu tu ia fa tu se tu fo ia te ia e taro sia tele o te talo yo ula ve a talo fatu i le fion ngai le konsula ao le tatou whainga malo ia o Samoa i New Zealand nei le fionga ia fe mata paru salu e whaapo le lua. O le taia o na le lana whaiese mātou whilo inga fōi ia manisi fōi le fionga i sui teitai fono o le autostusi manisi lava fōi o le vaenga a le fono fautua Samoa ia i le tautu faatasinga fo i o le fuafuanga wale so foreile nei ma le tua fo au na ingalo ma ona imisi ati oe le so foreile nei Samoa a fia fa leo so fina ngalo i le feilo inga leo le a faile so foreile ia fa so tai moris fam talanga fa vena fa so tai le sunga le ataua Savea El Harrington la vea ia mai se for committee fono fautua o la tou tai fonoina ia po lo la tu talo fonoina le fa mo le nei ia male unanga tu fatasi ale Pacific Leadership Forum Samoan Pacific Leadership Forum ia male maftanga so fatasi fa fe ngai nga e kale si tonu o kilande nei ia manisi lava fo yo tatu organizations Samoa o le atu fatasi ia le fa mo le mo te Samoa ile so for nei si la mai fo il tatu wa anga le na tu lu ia so mai matala au anga yoki ko so finga ngalo pe no fai atu o le fatau o le melea au nei fai o e matangata fo ile e kele ro me kuanga o lo pisa mai fai mai I se langa ya o le fia poko yo le wodi o le fia poko yo le o ko mai kai o le wodi o le malea au nei yoti tua pola lo fina ngalo e yo o le vanoa le Samoa ai mai se le lawa sina ia me se fo o le tupulanga ile ka fa piko manu ia tasi ma le tu fo o le to telo le lawa sina ia na to te silfia o le o ko yaingi ka usanga kele o plan lo lumana a o le malosi le o yai Samoa ma le tupulanga la lo ta lo ma ila to lo te le tulanga o le lumana ia ta u fo ila lo to leo le vanga le ta le lua ile aso really moto Samoa au fanga poto fo ia ia wale tulanga o le vanga ia fa solo le tatu fa talo faile lungo le tatu programa fa talo fatu malenga fa alo le to tele o fai pisi nisi o malava solo tu tatu vanga ia ela kwala o fakalo ma wa ia tu vanga ia fa pe o fai pisi nisi awana ingalo wale sa misi o tole si feilo ingale ale au kilani Samoa Business Expose
lea le ato e whaia i le asonga fua so sifuru mare tolu i le tau sifuru mare tasi. Ia i le mauta o Samoa la foi whaaftai le fionga konsula. Iyo, ke rola ukala, maka ukia whainga kongi sula le ua yeir ke minga isoli. O le fatua tawa ai atu lea pe wa ke le angi mea fu ia kau Samoa community o whai i le mauta Samoa. Mongi ala ukala. O le whaaftai ua tele, awa ar ke lea o kai mika ke ala kui o le moka Samoa le whai me whawhiwhia ngā konga, le whai me popo konga la winkia. Iyo, e whapena, ai whawhetai. O le ua matua whao ngā tatau le iar ka kou whare Samoa whawhetai le fionga konsula. Ia o le ua matua whao ngā le e au whanga ia i le tele o mea whai. Asi o ta angu sa e kau o soro ngai fongo fau kua kau su engi ngai holo i o e tau su e soro nei whale ta avale ma nei holo. Ia awa o le matua taunga tā o le tato mauta Samoa sa iai. Ia ua ne ngalo la le wha moe moe lea. O e le whai pisinisi ua restara. A fa pe lo pisinisi wale skala. A fio tu lama e tala au tu e iai feso soninga tau pisinisi ma le fa alualu ilu mo lo pisinisi. O le ama wale feso soninga i le aso lea o le aso ngafua. Sifu ma le toru me. I think it's next week, yes. O le vai aso yona tua. Ya, awa fo inisio ofisiri e wangi kere mai ofisiri mai omi me te au. Ai tatu phone contacts na utu ina tuilunga. O leisi tūlanga o le tātou wha malo, wha tāro wha atu ia te autou umalawa. Le mafuta mai Amerika Samoa, Hawaii mātunu uolo o lātou waso sāpea aso ngafua i le aso renei. Tālo wha mau wholo whātu to tele autou ile toi tau tōlo lawina o tau swafa. Ia, na ona o whaaftai atu mwha malo atu. Lātou i Australia, ia iso o se stete o Australia, i lātou i Savai, i lātou i Upolu, ia fa malong fa talo fat tele nisi o tangata ua feso ta mai e tu sala vai le manu malo le na manu malo ko risio amo upomongia e inisi feso ta mai ma fa be mai asiata se pe ia la akau nga fai kengi ma fai fa ma kau fa vesi e mare me i talu ale le manu malo amo ale na fa ina ia ko risio ia sanga to Joseph o mesi tu mala nisi mo fa be mai. Ia mana ia foi ai mai sina u fautuanga i lunga o le porkalami. Ia e tau wha anofo file mu e walanga e sea ka kou ia kungu i fafu. Ai e sea rewe vesira e pisai waka wau pisai ma tamitia o nga la tau e oa fo ina i tamitia o nga sava i olo o nga i uporu. Ia inisio a o nga ia pia. E pei o le ato e whai ai matulanga o le vā i o whanau tu tonu a o nga. Ia ona o le nei lava mata upuna tūlai mai. Ia, whaafitai, no manatu. Whapea wa umatu tātou porkalame mua. Na tau o foi sa utala. Ia ai peita i ele i lau tele ai ele i o tele se whamtalanga. Ia leo le ato e whaonga ele nei lau tau tele i whaonga solo il porkalame. E toi awa tua i sa whamtalanga whapea. Tātou o mai whanau a onga me le mo tele sa la whai. Po o e a onga i sa vai. Ai pe o e a onga whai uporu. Tau lea whaina la. Ioi, e tau lea whaina la ia tūlanga ia la tau ai e sa vai lea o ngai sa vai walanga e le whape o aso umai ke vai e inka miki a o ngai upolu ma whelo ai e ma o ngai mai upolu. A ore tua lalo ma le whautuanga re nei, o lea la avatu mo tātou u ma whanau a o ngai mai sa vai. A o lo o a o ngai upolu, walanga e lea se sa vai e le upolu e le ifise upolu e le sa vai. A e na ona whaafai ngofie e tu whapea. Ia, wa umari ta alonga. O a mea kukupu le malai, o a whale nga sa kukupu le malai, ta tia loa. Wha uma loa ngā mea. Ioi. O a fo inisi vaenga na tua o patatua i kau ai ngā maa ma so ngka whaile au ka pua i mai sa vai ma re pasi, io si ma kou pasi rea iai awa mtulanga uma, ta tia tula fono. Ka kia vaenga ngari kula fono. Ai sa nga iane pea o e wha ma ailau peni. Ioi. Ma faile leila wa o ngor mafuanga na la iona sacrifice na yo matua le utitala no atua u fata mai titi sa vai sa o nga upolu eoi fa umaloa maku ese nga mea I let's move forward eoi ele ese sa vai ele ese upolu eoi ele foi ele se nga ngor por kalambe ne e vatu e fai tu au le anga ele fitau ele se tala no atu se fa so ngol por kalambe ne ai tupu ai fua le mase senga i le vāo ta metia onga mai se polu ma se vai.
Pauale o la utala a whapeo o elta mai titi a onga tātou male motele, le no fua onga upolu po le foi a onga ona onisi o tātou a inga walanga e irka kai ka maak, e sa vai a ki ngale upolu. Ia, whawhile mu, the past is gone, po uma. Pauale mea vi ia langa leo le tua whawhitai i le tau mawhainga alo ma tama whanau mai a moa wo whai a foi masui o si o kako mo. Whawhitai tele. Tātou ia mai upolu, ia ele ia se mea la ala ele on kamaiki sa pangi ele on kamaiki mai e tutu sa uma o oi foi le te upolu e foi ro toto o lo wivi o lo ano mai sa vai o oi foi o sa vai yes penga e soi fuange e kele i o sa vai ele ave o o ma ko sa vai o oi lava o sa vai pe ya la utala le uta fai tu fo inei tu sa lava pe te le lo fa sa moa pe e kere i o isa moa nga e soifua i usila Australia ma Amerika pe e ke fia palangi e ke fia ngangu e ke le fia fa sa moa e le ka ua o se palangi e ka ua o lea o le sa moa ia le na whether you like it or not ia you are still a Samoan e ke le ala ku fo ia le po o ngi palalangi e o fo ia le ori e fia fenga ngui mai mafai mai le la ko fenga ngui ia a fo ide na fa tu la utala o fia langi palalangi o whaalongolongo i ngame. O fia ngi palalangi o whaalongolongo i la ko por kalame. E o mai whenga ngui, mai makau o mai lako ngangu ma ngame o mameo. Ai uma ena. O kampangi ma pisingisi la ki ngai ngai pay sponsors. O pisingisi la usahamo. Ia langa. Le me foi la na le ute whai atua ya o el te mai titi upolu ma e ko kusa uko. Pekere fia savai pekere fia. E kala alo ngafa. E ia alo piko i savai. No fo fea alufani, mau fea alufani. Ioi. Ia, e o foi la ufa asoa ma la ufa amalo si au, tatou me ia irole i tatou malolonga. I la to uma lea onga St. Joseph. Shea solo mai anisi e tūlanga i fot kamarenga varvala au mo fa mai ea uma me fai la usavai. Au fo ine ia vea le lango mate tasi tu lou fa afonga le turu. Au nge vea le lango make kasi e fa le angai fua le ngole le yo lea onga. Yes. O tele ia onga i St. Joe na ua onga i pesenga. Ai tasile ne ia onga i le tele le so tanga va la tama sia matua onga la ngai kasiana mako awala a e afero yuka i loko pai awala pesenga mo mo ku la pesenga fa to aro el pasi uta tu la St. Joe. Iyo e sava vali mai foi la u kai ka alo i kai mako sa vali aku fo yuka mako ka alo nga uka. Ele fo tu langa io fusu anga fa pe ata mai te tupu. Ele ni me fo wili fa ko akupula. Ia ele a fia fua ma le ngai fua le ngo tau le ia o le onga ma tulanga le ngai tasi le onga i lau lunga i tulanga tau whaanga tama. Ta longa ma tulanga whapena. Ia ele asa fu se faiva ma se mau e ia fu i le au malova i ngā kekeli. Ia ole si fu i vahenga ia ele o ngā i o le au sopa. Tulanga whapena. Ia ai to a pele tai. Ia au fu i le iso na tātou fu i le au polo mamau. Wala ngai fa ingoa ngau ka koule polo mamau tātou ele iai ngā o video me i tau te mata ma tātou ai lava matulanga ia malu le fau lo fina ngalu to ale tai ia o te ngona o la ia le ngau fai kau ngei le pepa ia o la waka koso wa fai ala ngalu ngā malu le malo ele i kua malu le malo fa apengi upolu mangi savai pongia ngā koso ai le malu le malo e o ai kamai kai ia nga whakaka maka koso kukongo skoki a leo foi. A lea lau bota vai atuai. Ua complain nei malesi tama. Ili so onga whai e leo o si ona fine lua tasi tausanga neo. O tele ia ile nā taimi matulanga whapena. However, e se le va aia oe le matua. Tulo, e se ale sila le matua ia ilona titi whaitama, malona whaitama ilona fine. E se fo ile va ai a malu le malo i le whaatino ino la tautu la fono mantofo. E le ia se si lunga kor kula fono. Tātou te ilalo o mao le tu la fono. Ia o le mea la lea, ma lie fo i matua, ia kaua inga nge ike ua matua so nga whai ma awanga pauare mea ia o le a whaafika auri, ia whai ngarwe ngā leo leo tulau walanga wo vai fo ingengi usila ia. Ele ia ka ngaka volunteer sa vali pe arrest pe lokai leo. E fo ise mo kwa kafiki. Ye ele fa pe la fa mama ye ili mo leo e mo kwa kosoa. Yes. E koso fa kaka but that doesn't mean
ua matua so nga abuse fo ia leo langa ia power o leo le arresting power o leo e fo tu langa fai na exceed the use of force pe afa pe o lai fai atua ala e reject le tangata e musu ia aina ona fa pe na tu o porokala mele o ia le matapia le manaya a o le langona ia ai tatou tele ia tu malongo fu fo male afole o langona ma wol fe al fani fa mole ia nga yo ke i ka ko kala ngoye fa pena tamaiti a onga na yo te ilaiti ia po fa na wa onga laiti wa ke lo kupulanga le ia u tu matu fa na tu pulanga i wel temi ia ma wolo to fe al fani ave esele fe loto a i matulanga fa pena ia ai oi foi pingi kulanga po oie ele le mama ai langa ping ia matulanga fa pena ai le atu malolonga na ona fia tu ina tua o nai fa asira silanga ia fo i o leu te vai to le aso soifua o le aso soifua lea o le sunga ia kilo kulava na au mai tutuila there you go o le atonga no suma lima o sunga ia fa ali tau kerisoma Filipi io me le fio ngo sasina le motelo sala fa ia vai kala ngo kwa so me sa vai rungor ka ko ya manu tele la tonga no suma lima te usanga o lau sunga fa ali tau kerisoma Filipi mai le fio ngo sasina o paia wala fio ali ainga lua ainga sa tupua ma ainga sa mali toa ya male mamalu fali tolu alo faanga ya male famurianga mai se uso i Amerika Samoa alo fale tua fa inisi te usanga se tele o lo soifua ya wali tu singa o aina fa pele tua polo fingalo alo faanga mai ya malanga ma fale upolu ya mavi male fanau i Amerika Samoa male tato wa fasi silanga mudi ole fa mai senga e au vinantu le maliu le fionga fo i po se tasu tamali isa avea ma komesina o leo ini te usanga o tuana ia tu le tu a fo i leo le fionga komesina o leo ya ona o le fato a o maua i lungo le porkalami ia a o se ele le fo i le so tanga va la tama le fionga le minista o leo le fionga ia fawalo le fau Harry Schuster ia fa mai se le nganga o le tua ono le tua yo le malo ia po le liu le tama matua o le fionga ia wangalo e kia ngo matai o le fionga ile ia check ko so e fori ngo makai o le ia Sani Schuster io ai le ngo matai o le to inana e mai lunga ile page malo ia kai kangi ka ke lo al tilo tanga tai o la tua sofa mua ia ai le sauno mali na tonu lava sauno mali i Sani Schuster former commissioner o lo te faita watu le press release mai le matanga ruenga o leo tu or malo le tamali ine ora kasi vali malua sa amatai le tu or matanga ruenga o leo se yo o le tausanga te siva fitu ono na filifili ai be tofia ave am komisina lango o le matanga ruenga mo tausanga e lua ai na o le tausanga te siva fitu valo na avea i lope filifili avea ma komesina o leo o le malo sa mo sifo Western Samoa e te mire ia ma fa awa wela na tautua i le isi se furu ma le tasi tausanga muli ane a avea ma komesina luinga a fua tula i le te siva fitu valuanga i se furu tasi tausanga muli ane a avea ma komesina se meo le valu iwa valu iwa ia le sa fa mai ailo na tufinga fa komesina ia o le uvala au ia i le tua ile fionga fo ia sau no mali Sani Schuster mo le toi fa mai senga le proclame le te yae ia ai mai se le fo ile fionga le minista o leo le fionga fo ia fawalo le fau Harry Schuster ono le tua yo malo ia e CEO tua a po le tamali fo o longa le tua si o tato no tato malo longa fo mai ia fa ma fa tar no ngai longa ia ma se tasi fo yo tamaita yo tamali le tunu ia wa si le fia fo kamala le o ke lo re kali le mo ka ka mai ka ika o le matua i fuli e ingu le fangu le vaile le la isi sila ia pe a fo i malitato malolonga ia ma fa solo tuai e tale lima ia join mai le tato malo fa lorongi e lungo le programe mo le tato fa so le fionga ia vuiti a to le 4 mai au Italia te toto malolonga
Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Whafsota i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand, le afionga ia Leslie Wolf, i le numera olu atasi, valurua o 5 Olu atasi, valurua o 5 mo so se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata fo ilea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le aunanga i te manao ia, o na o omi lea. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo fa voucher te fia fa tawina mai le tolu se fulu fetu se fulu se lautala e o atu lava i le 5 se lau 5 se futala ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata ma le tua fa tu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa email po se numero le telefoni e mai so le tua tusi mo lo ainga i Samoa ma le tua fa tu mo le swafa ma le numero le telefoni e lua awale mfona e tongi nai lau fatau o lo ava no le online banking mo New Zealand ma le visa card ma le debit card mo so se vai ngol le langi a mai aloa ona submit le o lau fatau o le temi la vai mai ai lau fatau o le afiti se fa ai loi lo ainga i Samoa e ala se fe autostusia i le telefoni po le email e fa mautu wai le fatau Manitua Pacific 40 ma le talo fa voucher. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimelo watile ua tolu se fulu ma le 5 minuti o te dei le tula e fa ele tautua fa wa le tanto wa Blue TV ma proklame o le tauta ya ele ne vanga le fefi. Ua toi ma wala no ma te fa tala no ai ma le tamaita i pule o le ASEA
Ioi. Ia, i le Pasifika foi po le sinia o le Asia i le Pasifika Ausitalia. Ia, ma se foi o ni usila dei ma Samoa ma nisi o atu mo le Pasifika. Lucy Hakula ni umata. Ia, se ito e faise maatala i wingai i fangunge i o le Asia. O manatu fo. Ina ua mai ale ma whaatalitala noanga mua. Soli, o kua kele fo i o isi kangakari e. Ia, e le whapea fo i e. E ora tala e faile i le sami po le ale timu e le mai lava ma ngalo. Ai se uma le ona fe tuna ia fafsiri. Au tau fia faftai fo ai to fio mai. Ia fafelo ia tulungo tatu programa to tai ia elo sunga lusi le vanga ora fia. Ia, whaftai lava, mole awa noa ia whatalo whatalo a whionga siata, ai le ngata fola whafonga anga Samoa. Ia, malo lava soifua. Ia, whatalo wha ma o folo whatu. Ia, o eseri i le lale le ile ngā kaulo sei. Io, o whapea o le lale o le ato e o soa i tutono le matou ofisa. Ia, ai ona o anga le asea, ia, maritulanga fo. O le nei vai. Ia, o te iloba tele le tūlanga o lona whao ngā ina sa tā whaatala noa ai. I le tāporo kalame po le vai aso ele po le lua vai aso taru ai. Peitai, e iei la le si vahenga o le wa umana o ai se i ho ofisilingi ai. Wa o ele mawhaiti se whakangangi mea wo ngalo i te au no ofisili tuai. Ai mera tele i te au whina ngalo o wo mapa anga le nei por kalame. Wa sa ungi la rusi e karia i se au whafisilia la iyo. Ole si fesili sa o maua mai, ole a ule ta ue ngō tangata, o nisi fo tangata. So le uke kau iai. Iyo e. Na ui kau a kuala koe ngoru. O nisi fo te iloa ai tūlanga o whainga por kalame. Ai eila le si tangata na whapea mai. Asiata. E le work ia ule vai lea. To be honest, for my ele work ia tea. For my lang ole vai. It's just a salt and water, pese vai, pese sami, pese sua sami. Ia a uma fo ilanga e ingua mai ovalo winu. Ole a ono tutupu mai ai nisi tūlanga pe ale o kakalenga ole ingu sua sami ma tūlanga fa pena. Ele le ia lo fa afsilia tuiri lau fionga lusi. E ma fai ona e sau noi le vai. Ia, whaftai amolo wanoa, whaftai mal whafasili. E sen mana ia fasili. Ilo whafonga anga Samoa. A tātou su e a tili anga ile. Tino o tātou soifua. E fitu su 12% o le salt and water. O le tono tātou tino. Ma o le salt and water le kongo tātou tino. O lo fausi ai na ai le redox. O lo o iai vaenga o muselo le tino. E ta o le mitochondria. O vaenga nauta o pātol tino. O lo o lato fausi ai na ai le redox. Mai le salt and water. O me lea leina to tele tangata whapea mai. O i matatu fo mai fo mai au le noa masima. Au le ola nā tātou. E ola i tātou musele ma wale redox i tutonu. E send le message i tutonu kako zaos. E koe e mawhai ai ngā ola mai lea sal ma lea sal. E toi activate mai musele o le tino o pepe. Vaenga na. Okay. Ai le tatele toi foi mai lisi vala o fafsili lo tufsi. O le upu le ma se no na eta ua wale te vai to ta tu si fangu. Ole redox. Ole ale leva ngole redox. En fona toi fa matala le upu le i se ngana tau fa fa ngofie e mala mai le tatu o tunu fa pono. Ia, whaftahe mol whawhesil. O le redox, pio upa langi nei mafua mai lau scientism lau sui. E sau mai upu e lua. O le reductant ma le oxidatives. O le positive ma le negative. I to tono tato tino. E mawhai ona pese vai foi lea. E whaaola tō tonga. I to tono. E toi ave le power po le battery. E koe yola mai kako zaos. Ngā le mawhai ai. Ona toe maua tangata le malusi anga. E mawhai ai ona te ale mu atu mai o le tino. E toe e mawhai ana repair tato zaos. Renew cells, ia ma rejuvenate cells, le maua tātou le malusi, o le ngālea, o le redox, o le messenger e send i musele. O fea la le ngā o sia mai ai le vaenga le o le redox. O fea ngā o sia e, pe nan o fea tu na ia tau pe o kākou, o le vaile o le fuefue singa, o le vaile o le lau au kā, o le vaile o le kongo,
E ole moe kuava. E o ngā peo o meo le natura. O whea ngosi mai ai le mele o le redox. Ia, o le tutunu o Salt Lake City, Utah, o inalo i ale production center, o lo ngā o sia i le vai lea al company le asia. Vaenga na, ia wa ese a vai fa natura. Ia. Ese le vai lea, e tau, it's native to your body. O le vai, e lo se vai fou. O le vai, o lo i tutono tatou zaus. Ai ono fa solo in tatou matutua. Wa a mata i ona tō e sea le redox mai tutono tatou tino. O lea la, tu lai mai le asia. O la tō fausia i nai. Su enga, tō e maua le vai o le redox o lo i tutono. Lea wa mawhai ona la tō tu fatasia i fafu. E tō e mamoli i tutono. Ina ia tō e mawhai. Ona tō e faa... Mawhai on toi repair e tatou zao sa, wha fō wina musele, whausia ina musele fō, ia mamawa ele tina malosi o tatou umalava. O iai ni wha mau maunga fo i le wha le soifua maloloina ia ni usila lava ia me se ma Australia. E i o ina i le healthcare system i nei ni usila. Ma lato fautua ina i le o le ASEA has proven to be another for le medicine le or however we call it more so for maloloina tanga. Ia. Haftai amal whawhisil, ai le is talia ina Australia mani usila le vaile nei. Wa uma na talia ina i le stala ina fa atula fono i te tonu Amerika atoa FDA wa umana le stala ai ma o le vai foile nei o lo o le stala ina le medical library a Amerika atoa so atata wole su ele redox i lunga o le website pe kuko wa umana le stala ina le vai le te tonu i le vaenga le po le website le tau o le PubMed.gov, Public Medical Government, Amerika. E le mawhai o na whaia ni vaenga, e le whape le italia ina, Amerika atoa, e le mawhai fo ina, tu sa lausa o Italia, o mai ne Australia, ma New Zealand. Ia, o mawhai. Awa e le mawhai ana sa ona sause vai matalia ina e atunu. E au noa ma le pasia. Scientist. Vaenga na. No winga la o lo saunga le mu in terms o le healthcare ma le medication o medicines in New Zealand. Ia, sa o le lei lava. Ma e le o se medicine la le vai le asia. It's a supplement. Supplement le mawhai. E inu ia so uma. Ina ia whaatuma wina pēr malo sil tangata soifua. So e pe ala fo ile le o sau pe ala vai le vai fo ile pese energy drink fo ile le in terms ai fa tu pui nai lo malo sim tu langa fa pena. Yeah. Tu so le vai le e ese mai vai uma. It's unique, ma it's one of its kind. O le vai o lo o le tatonu. E ese mai la isi vai pe no ta ua. Ese mai si vai o le vai le o le foundation o lo ola. Mana tuo tatou cells. O le foundation. Ko sa iai cells o mawhauwhau mata fatu vaenga o matatu tino. O cells. O musele. O le vailea o le vai o musele. Po ala isi mai po a to e ngā vai o lo iai. Ia o le a. O le vailea o le a o tatou ola Samoa. E ono fso soani le vailea i le tūlanga o le stroke. E se encouragement, e se fautuanga le lei wala ngā tau tulia tule winga o lau saunoanga Lucy e peye koe spark up ia muselo kingu. Ma koe ke i mai foi le kama i runga sa kau momoe ma kau un kaka ma kau pipi. E tau recommend le vaenga le mo nei tangata fo stroke, minor stroke, matulanga whapena? Whaftai mal whawhasili. Piona o tā ua. O le vailea mo cells uma. Wala na pepe pe vaenga i o le tino. Ona wale se sa o tanga. It's a cellular communications. E mawhai ai ona toe wha malo losi i kako cells. Ma ai cells wa amatana mamate.
o le ngaluenga lea a le redox, o le toe fesota e o musele, ma toe repair cells, te pio le afi o ta vale fo ilili. Ia. E alua fa le tonu mai le afi, na mana o le te alu e avel mechanic e sui. Fa pena manga luenga le vailia, mana tua tatu. O lea teno fo mai o nofo atu mata mai, au anga luenga muselo fai lo tino, e ngā lulue 24/7. Without redox, e le mawhai o na ngā lulue musele. So ngā luenga la le musele, o le vaile o le redox, toe communicate, ke be o community of cells, community le fafo, ai le community to tono tatou cells, e fetala noa. Malo fa tai. Vai tu ko meni ni sile o mai ruar porkalame. Fale pau Josefa o papo. Asia tau lua tau sanga o mai no malo tu o lua ile asea. O matua fa fo isia le malo si o le tino. O e mo ele le po. To ele aingi me ki ngā kingo. It's very helpful to me. So o le personal testimony le nā so ngai a fale pau Josefa o papo. There's a taste le vai. Man tu pe no vet. So le ya fala o fong vai nga e amaya momo. So le ai watu le si o kau so ngai lo fale aru mai so le. Io a fe fa fonga mai fa nge o poka la me ko fa ko mela o vai fa mo. Wa vo ya lu mai ya. O le ko roi fo tasi le inu ai ta la fu le asia ni. But there's a taste for le there's that taste pe tau yese namu vai la au. Io, it's probably the best terms and thing. O kanga fa matala toi. Sa o e mai fo ile le pese swa sami mai. Ai pe tau yaila mai tau manongi vai la au na. E faina e tau fa matala o ani vaenga o lo nisi. Ai mongi fo yo yele na o le na tula. Ya faftaya mo lo ava noa. O le amana tua, a o le te me ave o fale mai. Matu lo tau lo ai vi. Tu fa o la mai oi. E tilo lunga le backle lunga le IV. O le sodium chloride. Sodium chloride o lesi ingredients lea o lo whaonga ina le asia. Ai se e mawhai e ina on tato e le mawhai tu salai il fale mai e tu i alu to tonu le IV. E le mawhai na inuina le vaenga na ai se o ona. Le mawhai. Ai a vaenga la ia susuenga scientist. Le iai le sodium chloride tu sale le pristine salt. E mawhai e ona toiola ma le tangata. Ai se tato te whaonga le sodium chloride. Vaenga ia e mawhai e ona puipuia mai tato le virus. Wha mai e so solo nei, wha malo sia le immune system. O le si vaenga tape e le telo siama. Tato tele mawhai na tato luane siama. A le ngata na fungus siama lo o alu pa o le tino sa sao mai. Ia wha pena foi o parasites po anufi o lo o le tono tato tino. Le au ngā leo le vai e pui ai tato wha malo sia le immune system e fight against disease le mau e tato. Vaenga na e le wha pe mai e stangata o le vai o lo o lai to tono lo tino. O le tūlanga i le wale fisi de bai nisi pele a fiekit nisi le tūlanga o le o ona le tau ona le o le vai ia wala e le o se mea inguro ngi lava e ingu i lava ia whalo au wa ia tūle mori maua a le tangata lea o fale paule na mai walua tausanga o ingu le vai. E le ono a fiekit nisi tūlanga o le masi le o ona le hi. E le a whaina se lau pasene le saunga le mo le vai. Wa umana whaapa leni le nei e scientisi i al vaenga lea ma le suinga po le fausia ina o le vaile o le redox. O le vaile, it's over trillions and trillions of molecules e ola. O nei molecules o vaenga nei o lo o misi to tono lo tinu. Ia ma lo o tinu. E mana o mia tato musele le redox. E toi fafo i sia tato malus. E misa fa mai e a faina tato. So se fa mai o lo a faina ai oe e mafua mai wa le malolo ina tato musele. Ma lo fa vitai o la fisi muli. On la fotule o le avanoa e tawalunga sau noanga ia pe fia fo fe maua i tanga tamatoi ave ala ngume la langa wa uma aisu e me ia waka ngakari asia. Ia malau numero ai o tango ala fo wedi le numero. O le fisi muli.
Lucy. O ye ni si o mali di u ngai vai. Half time al fesili. Oka. Mana ia al fesili. Ta o atua siata. E le ai maseso maliu le vai. To atelo tangata. Stage 3, stage 4. Watau taula to ola pito filu. Ano mai lofa mai loa. Mai ale vai se o winuai. O vaenga lana. Pe lua tolu aso polvai aso ai maliliu lo fai mai. O le vai le o le asi o maliliu ai. E ta watu Samoa. Wa ova nei ma le luasfulu ona tausanga. Talu ona discover le vai le nei. E scientist. Le ai se so maliu ai. Ana va pe foi o lo ono tausanga. Wa tau leva no maliu pe fa pe o le wa. Langa lo tau o fatua fsiri le langa fsiri le misio to do ya. Fa mai han. O va ia ku ngai lau manga vanga valo mai fangu vai o le Asia. Wa ka woso i maro popole i e oki mai e kai ro wo langa ka ku ia le ku uma. O le la le wo fa le o toi la ofisi. Po wa ye ni fa mo mo le vai nga. A fa yo le wo e so no ele ai. Ia fa fitai. O le ato e fa wo fa kai fo mo Mo lo fang vai. Ya, so va tu le skuli mi me alo fa le mo o fa tu fa ngai lungo lo wa. Ia tanto. Ia, vai le mani. O le te vai tuana nei le fasifong. O le fa mata fanga ia le io. O le ale o nga o le tama i spray le na. O le spray le asiata. Mo la to o malo fanga ina le vai. E ma fanto o fa ata mai to ting spray wa o stanga mai. Ele mo fang pa pe na fa lolo. Ai to te o fa ata mai ting fang. Mama mango. Utulo yai le vai le asia. Utulo te tono i. Ia mawhai, ona spray e tato mata, to tono mata mantua, o le vaile ne pena o whai atu, e ola. E alu to tono kako zaos tua mata. A le vai a le ali tu tonu le in. O le vai lava le ina. E le ki ngā ila ano watu fo i mata fo i lele wa mangua a kapapula le sami fa te te inga lai o le ki ngā maka. Ele a whaina. E le a whaina. Lo walon le la, nilo ono sulu 5,000. Ele e so mata tio ata. O whakai ka inga la lau kuri mi da mo kai mo mo. Ranga kero lau kara. Na ave tuli a kero le ke fa ko le ke su er ke mingi. O ma fo i ta fa to le sia ori e lo fa. A o ngo ma ave ma kuri mi ngo fa nga se ko o ya le i lo. O le ala le fengo ta male. Fai e lo ta foling ai. Fai ma lo ulu, fai ma lunga lo wao. Ia malo spray le lo mo fu o mato me na ia walta ta nga muli le ateli to ko. So le. So le ave Te la me ma lo fa na mo. e pe wo ko ka ele va ngare tinu no. Awa pe en fai mai tangata o le Southern Mota. Ia se vai. E ma fai fai ta mata. To o te le tangata o fa nga ina. Awa to te pole Samoa. E le se maliu le vai, o le vai e saunga le mu. Se lau pasena saunga le mu, mo la to medication, i nulo vai, mua i nulo asia tai au. Ia, ka pena fo le afia fila le to fa. Ai, o lo telefoni. Ya, ave lo que A te pisi a fai o te Fai uma. o e wa makang fai o make up i mo de. Ai Ia ma o ngai ele. telefoni le na, ia, o le, vai tatu koutunga le ono tasi, ia whātolu, whālima, whātasi, whātastolu. Ia so po whiate iai Australia po inei, po te Amerika, o la ua telefoni nei mawai au. Ia po le messenger fo ilusi hakula. I lungo le messenger po o lungo le Facebook. Ia vaenga na, o lo iai fo le sita mai taile i New Plymouth. E whaaso tai. Mo la tua lata i New Plymouth. O Juliana Maunga o la numera o le o lua fitu, lua lima o, fitu i vaiva. So e manga ya sa wari la ka fa ro ko si me de pa yo pa ka. Ai le la va, fana fo i mata. Te fia mo ave Man, nei ala le mele. Ai manga ya lo ka ko lo ko ro foi le ro ka fa sanga ko ngo fa ka ni fa pengi o ka ya ko e fa sanga ni ru. E tele mo ini, e te whanga hale. Ana whanga. E alu tono kako tato mata. O stau so mata. Ya, after jeli. O nisi o to we fasili ile tau. Ya o jeli ro pe te fina ngalo. Ya pe fa so tai melo numero telefoni. Ya fa pela na ila to le fasili mai pe how much fa mon mole la sunga tama. Ya mo la to fo e o lo au mau ni New Zealand ma Australia. Ya o le personal back mo la to ni. Ya wa tango fia pe ave
paanga le Asia. Personal bike nei Australia fatolu lua li maiva. Sa walo pu savai fangu makulimi la po ala pe o le kulimi asiata. Ia ma samples e ono. E o mai foi la ia au New Zealand. Ia o le personal bike fali matasi i ono fitu. Ia vaenga na ia mai si foi toina packages. Ai pulea o le packet fia iai au le masina. Ia na mau mai la i o lo pusavai. E fangu tonu o New Zealand lua tolu fitu valu a o tono Australia e lua ono ma torta sene. Ile pusavai tango fia na. Ia, malo whafteitele la valusi wa tai foi marili mau te loa. Ia, o mai alita whatala noanga. O na ielisi au whatala noanga le so mai tua. Si o mai foi vui no vai dure e paule meu ki kau popole i ke ua saule suma vui wale i roa mai vui po au sa ole ki sa fai. Ai ui ole, whafteitele lava, whafteitele tautua, whafteitele unanga na ua tu atu tato information si lunga whafso tai ia le whatua po le tina ia lusi. Au wā sau oka, mas vaenga whaamanino whaamamla maatili. Whaftei fo, o koe mwala, o kamala iere a verfali, ang wakele lau whioa ia kuiro whali. A leo le a te ulo le i ofisa. Au te saua ma whaia iau te unga, ia ma whai ila iau fōringa a ele i whaia tatou proklama le tau te ia, whamanuia le tua. Ia, whasoi fo ina mona leita imi. Ia, whaftai lava asiata, ia whaftai Samoa, no sisina mai, whasoi fua. Tatatu maralonga foi mai, ia, se vai po o join mai le whionga, ia, vui ma sina mua singa flava, se wheli whasoi longa le proklami. Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Au ngā le tautua le Pacific East le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso teitasi. Olo whanga solo pele whapitoa nao le 5 tala e tongi e la whai le tupe whaonga i le Pacific East mobile app. Olo awano whai le direct transfer la whai o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e ma whai tongi au pili sa mo e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vidi fua o varselau o tasi onono mo se la la lata tātou i joy pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. The Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mawha, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, o na o omi leo.
Ona filifili lea o le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili lea o whai o le talo whawauta e te fia whaatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whaatau. Maritua, whaatumu o whaamau ngai peo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whaatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le temi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ailoi lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific Footy, ma le talo whawauta. Te bolo wati lea ua 5 minute ua te ai dei tu lai 5 ele tau tua wha ua walau Blue TV mal pokalama le tau te ia ele leivanga o le aviafi i oe. Wa ise voi lau wha alongolongo i lau pupula li inga o mga whanga o makari i le spray le aseari. O le mea la lea ua wha alongolongo ku ngapi ua koe pawa la ua ai i oe. Wa toe matua ma losi ala o pupula le mele wei longo winga i unga ke ua au se furu luar ka kupur kalame. Ele leivanga o le aviafi. O te fia vai loa tole o mawar mafso o tainga ia male a fionga ia vui tole a foa tia io masina mo singa flava o le sui o le fofo Samoa ia mai au se talia o nisi fo o taimi o lo no pia i Samoa ia ilungo le tatou proclame i le nei vanga o le fiafi o folofa ma u fa talo fatu i le fionga vui i le nei vanga o le fiafi malo le soi fo manuia. E pape foi no fatalo fatu ila to file vai malai asiata ya e menatula foi ua uma na e fatu lima i tai au le teimi o le polo kalama male amatali o le polo kalama no tatu no na menatula lea ya ta se e lo sale na ya na fatalo fatua ile fa fonga mau al tatu tunu me se foi o le pionga le lipule male au fainga luenga ya me se foi o la to file ni vai nga o le au nanga ma te tu al te ya ya po le Blue TV ka te foi no wa fe ai ya nei vai ya i se fo fanga la fionga ya ile te ta i le por kala mai le nei vai ngol as Ia, malo fa vitai ioi, ta fa talo fo i mo fo vitai no ngol por kala mele nei vanga o le afiafi fa talo fo mo folo fatu ia tau mo faila fo ina ia so longa le ta fi so ta inga u fo nei tau fa le tonu le internet ia ai va ia tu o pe ia tangia mai lo tau malulu ina ia ta tau i Australia. Ele nei vanga le afiafi na o se birthday shout out mo le tamaitai por sunga malele olu nga ono ilungo al proclame ia le ta umai nei o nei asolu suma le val tasivo no tasi it's my birthday hello somebody from Tacoma Washington ataro fa toi lam fa maru toi ia le aso soi fofo ai o le tau vai atu nei pe malulu mai na ia o le atu lango tau isini Australia lo fionga vui ya malo fa tai ole ala fa mai le tai ao ele ia se suinga wa mata na ma ati le malulu e fo o tau le masani ho le tino la to ia le tulanga pe na ia le malulu i Australia ya le fa pole nai o vaenga faiao na fo ia faia le ofu mafana ia na tau fe lolo mai la le ai le i fa pe o matuale le ia ile Marola no sai malo fo ile tawa tai ile nei vaenga fo o le afiafi ai ole ata papa velo tulanga fo iole vaenga na nau tuai ia ina ia maua mai so lau lungo tato wa prukala me tato fasoa ia awa fo inisi o fufuanga manisi fo yo mata upu issues fo ia ole le lifa ia ole ata mata mua e so fina ngalo ile a otali tali ile fai unga ole tribunal le sa fatau nui nai le sunga po le hearing falo to ifale fo ile le tonu le vai o falo to ifale a matanga no ngoleo le sa fenga ye le sunga le malo fo ufa malo lo ya to fali o fatau malama ia male to o se furu male ono o moli mau le tu leo ile mata o na o le to o la vai le sunga ia le to fali
no uma wala na I whawhatala le whaataltala no ngā tō whāli o ma le sunga tuila e pa mai i Amerika. Sa iei se vaenga na o oto mai a o le saunoa ngai whapea po o le lava le whaai unga o le ata oto mai ai. E iai le malo si anga o le komisina o leo na te sui ai. Ia haula ia. Ia ona le whaali ro sofina ngaro. O le hale winga o le kua inga mea whapea. Ae, o le kusinga i o kua inga kura fongo whaaloko I whale. O le ala le mafua anga. E ave I fuala I lea komisi su e po o lea vaenga su e. A o lea e po lea lava le la tau tala ma le tau nuunga. Le lei pe le lei. E pulear komisinga pe koe whaale au ngai inga matura ngawepena. Whaina tau sau noa mai le tu msofina ngalo. Malo wapte ia siata, misalo se vaenga lea sa le I manino ma malama o na whaapupula ma me se fo o se vaenga sa tau na au mai manino lea la o tatou mau atu ai. Le winga o le sao noa ngā le fionga I le minsta o leo mwhalpui ma tūlanga fo I o le ola toe fuataina. Ia mai se fo I o le tinei mu o le tula fono lea e tau o le afo o le pisa pe a fa upu fo le fa upu o le Police Service Act o stula fono leva tele ai o se tau ale ua au mfaio na au mai lunga le sunga ia ile e ui ai na fa pe ola e o lo fa malo lo ai o lo ave o le malua o le malo ona o le fa msino foi vaenga la ia e o lo tula I mai ai ma fa manino ai na tu asiata sa mata la noa ma le sunga ia John I lunga fo I o le lauto wale si fa sala lau ma le au nanga na mata uai vaenga nei vaenga la ia o se tulanga e te tauona sile to toa iai ia la tatu whainga malo i nei. Me se la fo I le fionga le li minsta. Mai si fia foi asiata o lea ua ina utula I mai le HRPP ia I le tula I mai lo o le whaasolo mainga. Me se la vale popo fau le tula I mai o le fionga o le sunga I le ia tu le epa e vea mapale mi o le tatu o tunu pe o ina amatai ona whaanga solo le suinga tele sa iai. Ia ai ele o I na fua mai lava I tuatu. Ia le tofia ina wha porokiki o tofi ngā fo ia I o le malo. Silvia vo ia siata mo le Silvia le tatu o tunu. O anga masani lava ia wha le matanga luenga. E wha moe ia le wha I unga wha pisa si le wha salalawina. Anga I le filifilinga ma le atofa ina. O le fionga I le komisina sa iai. Ia o le isi tangata la te so. Teimila lea asiata ma le whafonga melo tātou tu. Teimila lea o le tuto tasi o le matanga luenga. Tuto tasi e foi ia le komisina o leo mana whai unga. Iso se vaenga lava foi o se mata upu e a foi esu eina. Tula I mai masu esu eina. E le komisina I lana jurisdiction I lana lava whaai unga malanga jurisdictions ona ia io e nai pe avese maka upu su pe umai ai I sila le komisina le tuto tasi le na le komisina o leo mal matanga alwe ia talwaila ona olea ua fenumia I tatou ona olea ua umaona suia vaenga nei ua tofia faa porokiki ai ia le komisina o leo. Sila vai asiata ile tula I mai ao le matanga aluenga. E recommende le komisina o le alu ese le tangata la te so. O ai le tangata la te so pela fo ona faia I le teimi o a fo o Afonso Philip na ia filifili ai ia le a fo I le fionga fo ia unasa lio e tau aveina ia ai male tofa fo ia pa uyang o ila oin filifili o komisina male sui komisina
ia o mai foi la le komisina palangi sa ia o se anka sharp fa pe fo e wila vai ina iai ia mo nga onisi ina ia tula i mai o ai o pai mala fai ia ai pita e fu o malava mai li fa ai unga ale pisa si ile tangata o lai ile recommendation ale outgoing commissioner of police mela ia le fenu mia ine le o koe iai le whainga le nā. O lea ua tofi wha apolo kiki e le taimi o le tula i mai o le whainga malo o tuana i atu. Ai o lona wing. O lea ua suia ia le tūlanga o le tofinga. A o lea fo i o le whaatinonga lava o le ngāluen. E le ilo kea ua peo o vaenga ia a lo tea lo se vaenga e tasi. E au tū iai se fufuanga. Lona wing. E te lea vaenga o le tūla fono e au na suia. Pela le vaenga le utato vai nei. Ua le kuko kasi le filifilinga o le komisinga o leo. Ua appoint fa por kiki. A o lea la e tula i mai. Ele o sui ai le kuko kasi. E kuko kasi o le. O le a fo i o komisina o leo i fai unga fai tono o le matanga luenga. Therefore, e pe i la ule tilo i ai. Sole, ole mo kwa kele au mes se mai le isa onga fai le fainga malo le utuna ia tu. Ai pe ana o fa to ia. A sui lo ka ronga sui. Sui u mangi vaenga. Ia ia vaenga la le ia pe ole Police Service Act. Paulo fa lo asia. Faftai lo fionga vui. Ole nganga le na tau so eso fina ngalo. Ole mafuanga ona ole le make sense ole tūlanga wata o toa i nei le whamasinonga lea, le tau tūturi ai se whinangalo. Ua tātou wā ai umama sila lea tunu uia e leo se mea fau le mea lea o le whai o whiriwhiringa ma se kau i ai ma se recommend te pai ma la whai. E a te au fo ia. E mai maufuala i a te au le whai fuo ngei mea o komisi sue ma ngei komisi komiti po komisi o la lava le upu le whao ngā ia mea e la tau te liuliuina se mata upu. E uma ea, e maa losi a le mele tau o le sootanga po o le relations, conflict of interest was a relations, e nana no ta whaiatu. O le kulanga lea wa ata whaalongolongo kuai. O le makua mai maunga fuala o le kaiminga whaiai lea tribunal. O le winga nā lea le no ta whaiatu. What a waste of time. Awa e pole amalea, pesau e whaia inga papia li o pesau e malodi o. E sui ar komisinga li ungo ia mea, o le fo i sitai, o le fo i sau le tūlanga, o le sau whaia i fo i komisinga, ai mana tua mai, o ia lai matua laua lunga, e le maka upu lea e a fia ilonga suafa mangisi o le ausingia. A tu mai la fo i le tūlanga o lea ua o ngā cases ngei o lea ua whato ai loa i le atunu masira silatu le matua sapa sui o ngei kua i ngā kula fongo. O le fasili fo i la lona lua. O a fea a sui ai. Ai o lea ua i lima o le whainga malo le lua vai tolu. O lea ua i lima o le whainga malo le lua vai tolu. Ele o kula fongo la ia manisi o vaenga ia te tauna vave ave ia ile wha mua mua. I le koe wha sa o sa ongi usila ngei. A iengi maka upu wha pe ngei. E makua private lava, e individual le komisi sue. E la tau te ilo ina mata upu wha aloto i whale i tribunal. A le maka ngaruenga o leo. E fo ile tua inga vaenga, fo ile asosi lava fo ia leo tuto atasi. E ese mai le mata ngaruenga. Ele koe la koe lar ko mesinga koe pawa koe songa leo masanga fai unga. A ua pingi a kama ngar fai unga le mea. Poma. Ele langa ole e tatau ona immune ona yele to inga me fuile le awange i koe yeiso na maro sianga. Walanga e au le taimi e o mai koe inga kaimi la fa pe ngei e o ai ko mesinga o leo. Ua kua ia. Fata te inga wai ele fa pe o fa maungia umangei me until proven guilty el fa mesingonga. A o le tau te tala noa i le upu le tau o le tuua ia. O le kua ia i ngei whamakalanga ma ngei mau mea uma matulanga uma la whapena. A tato wa aia tufo i la tulo ua walanga
e pe ona te vai tu singa nisi fo tamali i manisi o le au mai lunga tulanga nisi mata upu fa aloto i fale le matanga ruenga o leo ya afia i tulanga i le va o tai manisi o tamai tai leo mawinga matanga mani sawanga matanga e fai i tamai tai leo o le fesili la a faila o lea u mau e komesinga kulo general utala ia ile wa ile fa pea e au ta wola au fa ngota ile ku mau wairi ko fa u pa au ile ko inga ko finga fa va ai a fai or ka ko ngale or tu la fono e po lea malea e kasiare kala mare pau ai u ar komesinga po a manga komisi su e au mai ko sa ile linga makai u nga tribunal a lo ko ar komesinga e kick out male fa nga inga lo no winga e au nga pule sa wala le mer komesinga ile ka firi sa ngoa i kanga ka fai ngaruenga ma kenge fai ngaruenga tu lo fa fonga le tu ala e pe e miu no mai ngai e kula fu ala so Ajata ele ese senga ele ese senga ole tribunal le la malato ole lato lava fa msinonga fa loto i fali a fa pela e umane i el fa msinonga fa loto i fali ia wai ai umane ai fa pe mai ia ua fa maunia ia le soritu la fono o le fa i ungala o le afai o le a demote lea tangata na demote la lea ia e le komisina le a fo ile ia le a fo ile le power ile demotion lea afa pea la o le faifuspa ia afa pea demote mai langa na ia la to fo isa faifuspa unga demote ma sa koe me mea ku ile kopo ta ai lua stawa mai lunga sa wa le ai ele ai se tu le teimo le tuto tasi le na o le matanga le fainga lea ma le fainga foi lea o se o tu la fono anu ulava la to pe ina ia manino malam le tu la fono la le anu ulava la to oni fa salanga fo ia fai ele nu io la tu lava tangata ina ia fai ele o la ko fa salanga ai a fai e a fo o se soli tu la fono matu ia e fai lava ia le fa salanga le nu ulava la to ai le tu ia o alma ka upu anga i le fa singonga o songa tu la fono so e fa penga mala le vaenga le ua kula i mai ile mata upulea e fa tino lava le ai le afo ile ale o pau ale vaenga le o falongolongo o le ai se sui mai ole police association mali a vui la u fio vui o le sui ole police association ole u folinga mai uanga sui a ole makanga ruenga la koia ile tulaga o iai o la fa e sa e umala ia le lato ia le lako fofanga lea ia ai le ku iai le ngai o al maka a faila e tula i maila le vaenga le ele fia ile ia le tangata lea e onga ole afo i ole ku inga o ia mal fa pe mai ku ia ia i se songa kula fongo mamafa wa umana faile fa i unga ale e la le right on tanga tele to ya lwe lola i lunga il fa msinonga so nga tu la fon ina ia ave ile tangile ele fa pe a faile fa i unga le pola fa i unga faile komsi don't forget o lunga i ile sa o me uma wa a faile fa i unga se mai ile tribunal le ai la ko ngofom fa malo lo ile ia kai le ai va ku o fa mai o ko reinstate ko e pei malava ko kongi ia e pela ole tulanga na ai pei ole vaenga lava le e popo e ile tau ona ole se leo ole malo fainga malo anga ile afo il fofanga le ai ole fainga malo le o ko fa por kikinga ia le minska luinga le luinga kala le se leo le malo ole ai ama se leo e fainga faia ele minska ia o tau fala fau tu lavo e sau no lo fio vui langa i tau mamau e se ai mana ia foi le i o ai le mata upu ma faina fai le ta faso o lo winga lo te fai tu ai mana ia na sa lo finanga no o lo winga lo te fai tu ai o lo te tuli matanga wina le tu ai nga mea lea
o le mai mau o kai minga fai ele tribunal lea. A le sauru sau ngoa ngar komisinga. Po o le alava le fai unga e fai ele tribunal le komisi su e su e. A sau ele fia ai. He has the power to override. O le winga ngā luke whea kualanga atu mai fo le whaalo toi whale inuu. Ele aia se fia po le arfa mai o le purua whirungu e kere pure ko kasia se ngu. A o ai ngā kasir whako whala i ngā ngu o le a kafi o e leke pule leke ri isili ngu e kafia. Ele whapea fo ile le e yeise se tano pule whaatupu le nuu e whaasala uma oko. Ai a fai merko fai unga ya au ele ai ngā ka ngā koe overturn le ai e mua il fuanga to ngā me whapena. O le winga nā leu te whai atu ai. What a waste of money. Le ngai le ka ngō le lo ia le keisia li o le ngā wak. O le kūnga le alain o whai atu au. O le matua waste of time ma o le ko inga kula fongo. Mai sa oi lau sau noanga. Wata tau fo inga koe kilo a le malo po le au whai kula fongo. E koe sui ia ko inga whai ngā whaapea i ko kongo makanga ruenga. Peila le meleu te whai atu ai. Ka mai la le keisa le nupi wha i le le whetau i o le to inga mea. O le chairman. O ngai equivalent le chairman na ngai le police commissioner. E equivalent me tau power. Paua le meo le ese ngā makanga ruenga. Ai o ngā aku aku i meo tairo ma le meo le whakulanga. E levo kukusa leia le chairman na nupi wha. Male komisinga o leo. Ai se ala ele mawhai ai, ele ai se kula fongo nupi wha. Pe uma maingi su e ngā komisia a loko ara ka maa loa e kiki ese ngā a loko apari mo ala e ave ese. A lea ata toa tūl mitanga ruenga o leo. Langol ma ole whamapu ele ngā li o le ala nā lea le no whai atu. O le matua le make sense au yetu ai ngā mea. A tu mai fo i New Zealand. E iei tribunal la vai a tātou i New Zealand ma Australia. A iei le vaenga tūtu atasi a le matanga ruenga. O le kuko o le vaenga lea. Le asosi kuko akasi a leo. Ele au ma iei se malo si anga o le komisinga. Leanga e iei le kaimi e o ha i le komisinga e ongo molia e ongo masalomia. Le nganga le te fai atu ai au ia wala ngai sa ai o le ala fo ila le uma e lobo surufanga tangata i le famsingonga mawalunga awai pawale inga or ka ko surufanga au se upula i le fa loto i fale le winga na le ke fa kwai ele ke fo ila la wo fionga vui wa le la o fa atu o fele ke iso ole sui komisinga ole le save ma fai pule sui fonga fetalai o felo nga keisi lenga molia ye skenge le ka fa mar skenge mkulang fa penga o fela o fa ye le na tu inga kis tu inga mela ye le te fa ye tu ele te fo ila tu lo be afa pe moni upu matala le lau manuia matusi mai le tunu ele ki wala la sa wa inga ngai po ngai le ka mai ka po o sa wa inga fo aele mafai o nga sawi lunga ngi ola ko leu leanga o lelo mi fa angiu ale i kula fongo lava ngai fa loto i fale ale ma atu tonu lava yo matanga ruenga o leu awa nga peyale o ikila ai mana tua sale mafai nga exercising me ia i fainga malo kuai leanga e mala le ya kuila e po o ia nga creating me ia o lelo fo ila le ile isonga kafiki vale ingi komisinga de kaimi a o pale mia kuila epa Lenga nga fia ka fiki ya fiki i fafo kula epa. Iyo. Nga fia ka fiki ya na ele kau kire kau ka ua kua. Taimi ana mai a joisi e fionga ya asi fa solo mai nga ya lolenesi fa solo mai ya tayoalo fa solo mai ya il fa solo mai nga. Ya ele utuvale nei matanga luenga mar kama ila e kupu mai ai. Iyo. Ai nga osi kama imea e o il taimi na tula i mai fu ya vai ili. Ya nga sila fia uma fo in nga koe u ki ai ko kongu fa pena ma toi fa malolo le tuma ele ia langi nga makua me fa mai e koe puler ko me singa ia ale fia i le tribunal le ama a ole ala u matur fa nga malo tu ai pe na esa uno ale wo fo kwa i mal fa nga malo fo ale ala u malanga e lo ilunga ko nga fa nga ia wingala na leta te fa ya toi fo ilo fina nga lo wai sa o ilo sa uno nga e uma e alu Supreme Court le mea ai fai e ka ke alofa e le ka ungo fie ku pesinge ia ole nga le koe nga ka fia mai le tulanga leo le ise kokong a ole tangia i lima li o kausu e ia se me kokong ia ke si mamalanga ai uma enga le hearing o lele i maua le unga
a le o saulunga ko inga fafakala le sa unga komisinga fa mai e po le alava le unga yai e sau pelele e yai lo na pawa na te fa le o ngai nai le ala na le ngoko fa yaku what a waste of time e sa silia ya ona fa ta tia le fa inga ya ai me isa o lo Supreme Court ya pete fina ngalo e toi fa popo i si va nga ita tele i mei o le aka fa nga solo ko i le si va ngol mta upula asiata ina i manino malama le o pe o vai ngale tala no ia si ina ia ese le ko finga ile afo ile o tam fai tau tala no atu le vai ngale nei o le ko finga o la pule le malo long ko finga ile as a police commissioner e pule le malo wala ngol ko finga fa por kiki ai pe no foi o vaenga ia ele i o vaenga la vai sa wa il kaimel ko kasi wale mal malamala pe ko kasi pe pule al malo me kon wale le sa u fai atu ai wa makwa e fa sa pasuile mele wa sa te tau e sa te tau pe ngo fai aku ile kaimi la vai o la ko kasi le makanga ruenga aka ko kilo ngela ile le mi ko mele wa pe ngo esa ngo asiaka ele ese nga faiele le tribune awa foi langa ole o kangi ele ale mkanga lu nga ole la wa ave le Supreme Court o kamo mai ole kangi ale mkanga lu nga ole o fea se me o fai mo le kangi e ave i ole i faiele tribune me masangi lava pe ngo foi yaku e faiele tribune la le mkanga lu nga ole la fa lo ko i fali a umange lo le maka upu e makwa nga ia le maka upu nge ia onga foko a velola ia ile afo ile pule fai ko kasi al komisinga o leo enga pa pe kwai o maka upu le ala a visa o le langa ua e o le kula i bai se songa kula fongo onga kele le songa kula fongo al mele ye o le ua wa ia fai le kangi ave o ile afo ile Supreme Court aya la ko fa kingo la ko tribunal ia ako ngwe la ngolai o le maka ala ukala ho le ola wa kala ia ako ngwe lo peke wa avele fa ali o le pawa le ile me o le longa pawa ai ko ngol maka ngaluenga ale pawa ia fa fo mai e valanga kauwa ko o nga le fa le belave o ngeimea ia ua manga oa inga ia fa kingo wa sa kaulo a failo o ko fia fa por kikir kulanga pe o nga ia o longa winga wa kauwa lang kirkilo sa ka un kirkilo ia inga ia reform le pisa ala al kanga luenga le po le police service authority le o ia kaulo nga onga suilo inga ia avele malo si anga le sa ile komisinga o le e ko sa o anga ile minska o makanga luenga le o ko fia le anga ko finga fa por kik ile nga fa lo asia malo fa tai lo fianga vui na tonu lava wa e a fa la uteleina le mata upule lo na tulanga o fa tai o le na tonu o ila e tatou te toi fo i mai le tulanga le o le ngā ruenga le malo o le toe teu mai la toe fai atu la fono o le pare mene o le toe teu ma toe faanga tonu ma fata o tore le fai ngō nei tu la fono a walanga le la a mataina fa o ngā tasi mai e tangata e umia pawa ina ia fai ma vaenga e mawaini a lo fanga ia ma pui nga mo la tu la vai o le mala ofisili le fia fai tu lo fio fui o nga fikele lo pena e mawala o fa so ile so na fi na lua ia wale mafaya fo ina tau fiofia le tūlanga o le mamalu lau tele o le atunu wana o le tu ofisili mai ma tu mai asiata o le a se mea wale mai ai se tala mai le tato whainga malo o le mea ngei ua matua tu mu lava matou i le matuane nefu ma le nunumi o lea lava e fai mai kala le kua ngai ai mai se a i la ua ia la si la fia tau le ta ua fo i lunga le proklami nga o le fai mai lava o lea na tala noa ma leo o le mea lea lai fai e le koe kakala sem o le mea lea le fai e le aise keiso ku au e le aise a
o le mea la fo e agree i le pale mia. A o matua le ngana mai ale tatou whainga malo. Tatia ia le sunga le lauli le mali e tua balanga o lo iai fo ia na por kalame fa au. Ai pe e tau fo ile le tau whainga ta. Ona o ia fo i o lea e afia i le mata upu matulanga fa pena. A o le aso ufina ngano lau tele le mafuanga wa so silent ai lava ia le tatou whainga malo wale ia au mea se upu le nei mata upu. Ia, po e mau ia, se toi unmute mai lava vui, unmute mai lava po. Langa leo wale sauce leo. Ele o mau atu vui tele lope na tatangi lau telefoni pe wa le siva nga foi na atele tatangi tele na toi na te e was silent. Ai ele o langon na tu matou pito. Ia tele lo ia pole ale tu langa ma faina toe tau sort out mai ile fa mole lava. Ia o lo tau o so mai le leo. Tau mau mai aseta. Ia okay ole utau mau atu vui ele o titi lava le pito le utelo lo fo matou pito po le ale so na mafuanga. Sei koe unmute vo lava. Tau mau mai. Ia. Sau no mai o le taimi. Ia le kau mau akua o ele o tele atu se langona atu. Ia le wakilia mai. Ia o e mau mai ia. Ia le tau mau atu. Ia okay. Nai mau mai lau fa fisili le sa fa today lau fionga. Ia o le na o mau le tu asiata. Ia ile tu pe o na ye lau fa fisili ile vaenga le o se tulanga ele mafai na alofia. Asiata o le pumonia ia e langona le fa noa langona fo maleita listai. Langai folinga mai o le e ka usao mai a fo ie e tuila epa ma leala. O la ua o laela ke controllinga mai o le matanga luenga o leo a o le fesili la o lo fesili ai neo tatou tangata. Ma tatou. A o fa fea nei la le tatou whainga malo. mali. A wa o le upumonia. Ele kaukua ia le a foi ia le makanga luenga leo po ai lava se makanga luenga la ko kele kaukua ingi kua ngai e kaukua i le malo o ai le fainga malo o le fainga malo al fast leo lo kai ia ele kamai kai pale mia le fionga ia fiebe ngau min taf o le fionga fo i te mai tai fo ma. O le whaanoanga tele lava le na, o le upumonia le na, le se, pe a whaisa iei sau noanga le asona nafi. Pe a tātou fua iei wha le mawhau. O lea e kele inga wha makala mai la ua mea umalea o le a kupu. I kukongu o le makanga luenga, o le wha makala mai la ua o longa winga. O ala la puleanga i le wha masinonga, wa mea ia tau le wha masinonga. A o lea fōlinga mai a le fesili la. Wat tuai o le ao na fai le malosa na molianga fasanga ia tuila epa marimoni i criminal charges. Leanga e onga le mele me tonu ale ta o le a o le fou malo, fou o le malo. Conspiracy. E onga le me o le conspiracy. Ai le ai mas pe anda e sau noa ia seta mal fa fonga tatu tunu. Ia ua atonu fa pe mai ia ila tatu lo tatu fia ia fa talanga e tatu tele malama. Then fa malama mai la le tunu fa malama mai tatu. Anga o kele ia fa makalanga ia fa so fo ia la fo so el kele o mi ska ka pengeka. E fa mai ia ka ko ngei. Awa ko kalango i maka upu ko kele malama iai. Then your job is to make people aware and understand what's going on. Mali. Ole winga mo ngia nga ai leva pe ole
ole ngofo loi o ngofo ala ele olang ele I fa penga ngofo a o mau ngofo ala ya mau ngofo ala I lunga ole a ole o singa kaulanga Samoa o Samoa la lea e fai aku ma fesili aku a le ai so la ko leo o fesili so what the hell are they doing there Mali. le along kala ile fa pe fo ya fa pe ole langa ole fionga ya pai mala fai ma kui ma seve le ai when you are there to serve the people o ye le pule ha ole fisili ka ko o ai ka ko ka nga o Samoa ai a mai kala fa valvalea enga o kali fa valvalea fo la fe ko ai ele upumongia ka ko ke fai e ava kele ka ko loko finangalo ma se finangalo le tunu ka ko ke ava fo ia ilanga ol fainga malo sa ka ko mo fai uma inga ia kula mai se fainga malo e se ele pule fa sa sini le aya le ka ke vai nga nga sui mai ole au va ole ai ko ngule pule fa sa sini le Ali. ele tau nga mali le tunu ele tau nga mali ka po inga male au fai kalo le ka mali ka ma fa nga wo ka ko ile nga fa lo sia Ma lo fa vitai. Ole ngangala le na vui na fuaila u foi fa so ile so na fi. Ma nei ai ole vai ngale te so noi nei. Wala ngore kele fo yo isi kala ngoa mai kala ngoa nga fa mai ia se mali dia ia langa ko kere o ilua mai ko kere o mala mai me kup. Ia o me ele o mala ku pe afa pe ko kele fa mala. Ai e ma fua fo inga le fa mala manga mainga. Leanga o lai si la fia sa o me ia ko ke pisa kwat. Eoi. E mafua na le fa mala mai na mai. Leanga o lai lau te sila fia le leilava. E sa o mea ia. A fa pea ele o mai e kalangoa mai. Nongo winga ele se upu e kupu mai o lai fe koko ai. Tala noa maleava. O ue fa sua fo ia pea lo fionga vui. Ele se mea la ka ko nganga kia. Leanga yei upu na fa o ngā fo ele tato fai ngā malo ma tai. O upu ia o le mea ta o le transparent o mea. O le mea manino ma mea ma mea forosia I luma. Ia male accountability. Iyo e masangi a fo ngi sa ngor ko ngoku ila e paingi upu ko ngol pale menge for good governance. Le to e fa manatu mai le to tele. O le fisidi la le lenga fisidi ro ma fofa. A faila o le si la fia e kai. E se me e ka ki kala ngo ko le media. Ma fa so atu le media. Ai se ala o le sa wo se fa sa. Tulo. Ai se a ole ale inga sause se fa sa mai. A ole upu moni me le se upu nantia. E peia ole a ole va ia ku fo ia le media. I mea la e tutupu tonu ole aturu. Lono winga a fai ele o kalangoa mai mea ia. E sa o ala. O la e fekoko hai kukongu. Ia. Leanga e mafua na fai atu li tala lea. Ua matua umia ele o to e maia se ele o koe au maia se tala aloa ia. Se press release, se kala aloa ia. Ngaka e ar kala aloa ia le ngafai. Ina mata upulea. Tatia ia me o wha manguyanga ngā mai ave au loka pi, ma wha manguyanga ngā mai ave ia pai mala fai. A o le tau te tala no atu tātou o le issue lea. Ngā ngata lava se official. I le saunoanga le sui pale mia i le fionga ia tuala. Poni whaasio. O i ngaka mai ai lava le tūlanga o le vaenga lea. Ia mara saunoanga le fionga tama i pale mia i tutonu o le pale mene. Ai mga kua, e le i whapea o se official mai ngā sanga press release. O lana lava le nā tali a na i se whaafisiri sa whai ko kongo o le pale menge. A ua makua fisiri ngia. O le fisiri fo ila le ua tupu le mawhau walanga a uminga e silent. O le ale mea la e whaafefefe. O yeise mea o whaafefefe i ka kowhai ngā malo. Wa o le fisiri la le lava tu sa ola o fionga vui. Wa leva fo ina e militino i whainga wha apolo kiki. O ka ngaka fo i e tau la mua i le taitai ino le tātou whainga malo ai meisi o tangata na wha o ngā e le atua le suinga. O tangata sa makua miliki ngoa ma le HRPP. Ele e o ngikala e tau nā ina nā mea. O le fesili la le fesili e ro mafufau. Ele o le umi e ana le tala noa mai ua yeise mea o wha fefe. O yeinge mea kau ngā kia. Wa ngā fesili la. O yeine me o natia, o yeine fa lilo, o yeise me o fa fefe. O yeise me o fefe le fionga kama i pale mi, o yeise me o na afia i nei mea. O leo puta utino.
Ioi, e mawhai whono tau whapea mai, ia maria ia se kau ko a mai le kai ma. O le ae ko ar kai. A o le alu ar fesiri, ka ilo fo i le sua kuku i ar kai. Pe tu tusa ma le alu i lunga o le taifa ana e o le tele o fesili o loo mo o mia e le antunu. A o le mela e le ngai i lau fionga vui. Ma le whaafonga maua Samoa. A o mai le kako whainga malo e kali mai makai kai. Se e kau ko ai fo ile le wingo la utala e tau ama me uma ona fa pe mai ia langa ola we kula fongo kako ka kia kuia ia pai mala faika ai asa ngo mai la kuila epa ai asa ngo mai la limong ele ai ma se me fa pe e kau poi poi mai se kau fa pe mai ia tatou tau film ta upule langa la oi lim e o ai fa masingo e vange akua ka masao e vange akua makamari anga fa masingo e la laua akua ma fa masingo e fa fu ile e categorize ku la fa masingo o fa masingo le o fa masingo e fa penga ai au mai la le finga malo e tali mai fesiri ngo ngai e pe fodinga mai e tau to ai mai le finga mai ngole tali ma tu va pe mai o nisio vaenga ile mfina ma tu tala no ia ilanga langa vaenga la o ta o tu la fono o vaenga ile ma fina to tala no ina wa fiangi fa sa me el pal menge fa sa mer kula fongo e fa sa mai kula e pa kala ngoi meia e popole e kula e pa e le popole e wa fiangi fa sa fongo fe kala kulo wale mo ka fongo e fa sa mai ko kala ngoi ngangi mea maka upu fa fongo kua o popole e o le winga le nā lea laika ke ngofo pei e pei wa tatafa mai ata mo ta vavala mai. Se e pei ele aiari o le ae control at ka malo, le whainga malo. O le ae control a me uma. A o yese me o whawhewhewhe ka koka ika ie le o lo oftu le foil nei tai. O ingi me o whawhewhewhe, o ingi so o kanga, o ingi mea e ke ua muungi mea pase mea e pe o kala ie sau kala ngoi ka mai. Ia nao se mana tu whapena lo whionga vui. Malo a seta, ole pumoni ai asale faiva ele asale mesalo upuai ole tunu le anga afai e tatou te se va tola utala le asiata afai fa fonga mai tar se fa fonga mai oilo e fainga malo ua kako ole upu fai la out wo aya kako pupu kako kingo I upu e upu la fo mai le siku onga le kako mango ngua fo onga lea, ole pui inga ole malo. Mali. Ole fisili la, a pui kako ole malo. Mali. Pui la kako ole malo. E fa palengi il playing field. Lenga lea unga kako ai koko, makako fo ai upu kangaka. Wo ai o kako ainga. Ua langonga e la kou. E kalo sanga mai. Apa aku uia o la o langa ele mfain ku ua o laka ka lengi mai le kua langa er kai me kula mai kula epa ele isolo muli ya upu ya kula epa yes ele isolo muli ya upu ya kula epa ele va pela la o le kai me kula mai ele fainga malo le sa ka kula malo si elango ai akava ai kwa ai ka kango ka mfai salu la lo ka pep no ele o kiu ke nga fa ka fa sala lau le nga manga umia o ka ko abel me sa o io ka ko ka fa fonga male tunu ula ka po e pe ngo fa ya o la a ko ngo la ele le ya la ko o ka ko nge um kwa ka ko mango ngo aya le nga le ke maka ma ufa lo ele nga ka ya ke au o lau ko fa o savea bayange alas kwa fale a kaua e fa pe fo isi uso ya kulis o si uso ya melika ua makua pupuki ngo kangakangi onga le kau mo fai pui ia le fainga malo kula mai le fili mariki apolo mal so nga fai le fa aga kikilo ngela ko nga mele pe e a foi a kongo e fai ko ka ko kala va pe e ko vale o que le mal mai se me kasi o me e fai a ko sanga pisa ya a le pe le kala le pe o fai aku asia ka fa fonga mai a samo e la ele va pe a o ia ku le pon ka ku le mo kwasasa ia
A ole mele ka kaunga fai e lako. O levo ka kaunga fa kulai mai sa lako molianga. Ma ave sa lako fa kongunga nga ile komisinga o leo. Inga ia sisi la fo ia siaka man fa mo mai el ka ku. E lua ming skale e ka oi il fo valinga o la ola. Ma le mese me kasia o mingo ia. Na. Le mese me kasia o mingo ia. Lava fela nga fa. Ye le ko inga me va pe o le o i kanga ka o le malo ya pe nga esa ngo asiaka man fa fonga mai ro ka ku. Yoi. Ma kere kari ese el melanga. Ya. A kala e fai i fai nga malo. Ye sai le kule sa mil kingo ma kuila epa. A ua maalili ma kwa maalili. A ua vevela fo ima kwa vevela awal kufa le ngolua. Ele fie ele akua. A ua mai i ma kwa mai i. Pe o saule sa wela auli. Na. Pa saule sau akoa. Awal koe mangaku i oi ingi wangi kala mangi mea sa fai o walanga e pe anga ka fai. A fai ka ko ke masalo salo va pe sala nga ko masalo salo. O ngolea. Leanga o le ua ka ele o mangaku mai ile ku ulanga o le ku ule e fesili mai ya kako. O kako la. E kako ke avele kali, kako ke le avese kali fa le kongu ile ku. Ai ka unga avele sa o ile ku. Afayala le melele kako ke va ai ku e pe folinga mai. E kongi o le upo le ku o le kongi le mo ai u le afa. Ale bele va vai ku. Wa kongi le afa ai u le mo. Fa fonga mai ka ko ele ka unga maliela leanga o le ka ko ke ma o fa kasi ko am ka ko kaf ko fa kasi ko onga ka pui ngol fa nga malo mar ka yo le ku ile nga fa lon malo fa tai lo fira kalo mala mai lo fionga ile fa sina to le fo polo fionga fo i ia polo fionga tia e tu sai yo le mata o moni le ma fa ma oni o te yo o le matua whainga talosia fo i a oulu fo i lele i o lātou langona. Le matua a afia o tamali anga o tangata. Eioi. E a afia, e le whapela ta te whai atu a mea ina ia tau. Ae o le tūlanga. O ni wholofolanga matala. Ia o le fisiri wa o le fisiri tūtasi la le mawhauwhau. O aina laina tātou iloa o lo ia ini mea pi o lai kukupu. O ainga mafua ainga kako iloa. O aina mafua aina tātou iloa ele o toe anga vaa. Ele i toe anga vaa tuila epa. E avea o se tai. O ainga mafua. Ele whapenga o moe hau o ngofo ilo ka whare whaasala lau. O ka miki ya e o ka whapea ifu. O le matua ele leiri ka inga kuila epa. E iaire ka ngakanga o mai kalangoa mai. E iai ka ngakanga o mai kalangoa mai. O ai tangata. O tangata ai e whaporokiki. Pei au te tau tino mo whai atu pia. Ioi, ina ua sa vavali ese matulanga whapena. Sa la walunga fo ia tala ma whapea mai o le mea lea. Ka kia ia pei no whai atu. Ta tia ia le ta mau ainga leanga o mea ia na fola le fast. E atia e ka mau ainga o le whainga malo po le atunu. A la ua ai ka ngaka. Ua matua whaatau nua la le vaenga nga e me sele milionga lea. La ua matua ai so matou i tu malo la matua manuia o la fu wala to teritonu e fa solo ai mara tu foi ele ase fai vai ase base mau ele ai foi ngi se lau pasenga se me kasi ai ka kia ele au fai kio mala au loko vali a ole anga i o polo keki ma fai nga wati nai o le u manuia no i tu o le talo mua matulanga uma fa pena a ole ikula le a le ona fina watu pe o lo ile ikula le kamale o le fa maungi e o loi le ku o le fa maungi. O inga ka ko ngau uma se itato mata i tuina la. Leanga o le fa tua i le tua sa mo ua tasi. O le fa maungi o le kuanga ku hai. O le mele leo te nau lo fionga voi o te pisa ku fo i atoa i ma utou ta mali i matutua i fa sala launga. O le fa maungi o le kua. Malonga alofa mongi i kangaka. O le upu mongi anga ma le upu kaukingo. Ele o se alofa o le akua ingi ka inga sui hai. O le alofa mongi o le atua i tangata. Kai pea or kala kusipa ia. A wawa wha apea lava o ngā alofa mai o le akua i kangaka. Ele i wha apea ngā alofa le akua ingi kupu mangi whaipule mangi ia. O le alofa mai kangaka.
ngai au mai lo ngalo pele o le alofa mai a kako le kungu le kako kau faioi ua pisa kangaka ua mori kai ia faife au fa masingonga ua fa kongu faife au ko kongi la ko text me uma fa pena la to la fonga ya o ha uma mea na fata oto mai le fa vai o Samoa walango mau mai ia ma fa mawinga le koko makua a u ko kasui uma o mea ia nga kako kangi ai kali mai ai lo le fa maongi o le tua a lea langa kako kilo ako makako fa karikari kai nga fanga nga umai le fa maongi o le kua pela ko ke faia la le fa maongi o ngei mea ua malanga langa mai lunga e a lea la makua le pisa o matua le tautatala mai lava a wa a kako karakalanga fa ia la o fionga vui o oe o le tamali i le anganu e le toi tau fa pula fo nga kulanga a kako wonge la e kala nga fa kanga kangai ia e ainga a tato wo e tala nga fa tangata nei le ala e kai o le malo makanga kai e makua fai masasa mai le kua ngai kulo fa fonga la tunu matulanga e le popole le ku o kanga kale makanga ruenga o leo e matua ainga le ya e makua ainga e le o le pito la le o matua ngungu ai sakalia ele ole pito le ua matua le tau tatala I lava. Lono winga la ia te awa ia wai peo na e sau noa ile asore faiva ile asar masalo. Longo winga la e akangia maisia kako wa mio. E peye nga anga nga wisi e kai. Kulo, not everyone. E peye akangia mai. O lea la ua tatou malama. E nga wisi o e kai. E nga o nga wha o nga mai wha apea mai o aki nga e ma mea wha apea nga. E pasese mai runga ao se upua ye se fa maungi ma le fai o le amio kongu e mama o ar nga mea lono winga la o ifo ila la ao nga ile tu inga vaenga lea kako manga nga o ngi kai fa maungi ai awangi kako manga nga o kele ngi kai o mai mangi la ko fa la inga pe o le mo lungo le masinga pe o le loloko le moanga ai le ma se fa maungi ko e tu lango le ta fa so le ia vaenga ala o fionga vui asia tele ya se vaenga se ai lau sa longa male tanoa e pe ya na e lo o benga por kiki aka ko ol por kiki o nga kala ese le o kako pele we fa ausi ka ulanga o meu loko leanga o i le lape ai me uma kako vai ele va pe o papa langi ele o ngiro ka lo loko foi ka ia pala a o kai me finga wai me e finga wa inga sta ile a mi ko ai awale nge ia se me lu ngia ele su engo le mi ko Langa o kako. E kako ke kalangoa ile fai mai e a fo ye kako ke o e fai le finga ngalo le kua o le ama o le akako fai makako wa mior kako wolo lo mai le kua e mai ngingi fa kasi I me. Le winga la fa makalanga pumongi alanga. O le me ko ngu kako fai ya. O le me ko ngu le mele pese ko kangaka. Leanga o le upu lea e peanga o kau so asia kai le upu ngai ele ai ma se fai pule o ai o nga alu isonga ngu masonga I ku malo fa ai lo ngai ku malo malia ka ko ku malo au mai le avangol ngai se o pule ai ka ko ku malo e kasi ar kar sanga ngo e fai pule uma pe o miska o I lava lai ai po pale miama e kasi ar ka kalo nga ave ngu mai ku malo kai kasi fa paloka au mai le avango wa kafia kau kua ka ko ku malo kafia kau kua ya Samoa fela kau kua o fela kau kua pa foi o le o mai e pe ola ko o pule le ai ma se si ola ko e pule le ku o pule kangaka a le mela bale sa ku alanga ai pe alanga fo ikala fa pe ai ka ko ke fa au ya la au ya alanga o le leo lenga ku alanga o le leo lenga ku alanga o upu yang sa ngoi la uli o le pule le ngai ake o ko fa long so ye sa mo o le pule o le ile ku
o whaonga inga o mākou kangaka inga ia a vea ongi mea whainga aluenga e whaonga kau kua ile kungu. A ole pule o ia ke ukou. A le mele vai. Ole e kangi aku le pule. Whamakala mai le melea. Whamakala mai le melea. Whamakala mai le melea. Ai o mai, ua leo mai e whamakala mai e kusa ole kaulanga ngā oe ave ia Samoa. Ale ua mai fai mai. Ele iskou whiau. Ka whamakala kala akili, ia kali leo mai ia kako, ele iskou whiau. E pule le kai ngā malo. Ia kako wa aila le whai ngā paloka le lumanga e po pe whaawau mel ngā. Pese si ala ku kongi le upulanga i ku maloka i kasi wha pe aku le ole pule le ia mako. Ai ma sei si o yese pule kongo le pale menge le la. Langa o lai mangingoa ole whaakemo kalasi. It's the government of the people, by the people, for the people. Koe fo ia i kangaka. Ele aise me ka o se whai ngā malo e pule se whai ngā malo. E peonga e sa ngoa ma e au mai le ia le ko whaele ngei aso le whaafonga mai le kako kungu. Se ku ese ia le porkiki le anga ngā ole koso mai o le kua. Pei o le kua se ka vingi a sesi. O makangi i le kua, kangi se Samoa i le kua, o se kaulanga Samoa i le kua, whakasi makako. Ua kali le kua i le o singa kaulanga Samoa. Ai le vapela. O le ako e sau fo i le kua, koe walau fo i le kua. A pēra e sau la se i e sa oa mei. It will be forever e kako ki kangi ai, koe ngā kangi ngā i le kua, kaimi ngei, ngā le ingo ma le fia whaafonga bai le kua, upumongi alanga. A pōl mera fia sila i le kua. Se i o fia sila mai le kua. Te whaafe i rang kako whaia le mele anga kako kangi a koe ia ke ia leanga fe soa soangi mai e liu loko kangaka. Ale foi mai, ale koe foi mai kako. Ei, kako ave lalo le i asasa umangi kako wo ai le loko mau lalo mal kulanga o vaiang whapenga. E le whapenga se wingo skaika. Ale mal kaika. Ia koe makangi olo. E avea ia makari pupungi. E avea ia ma la ole sa. Mea umana whapenga. E avea ia ma foi uli ole. Ole ba. Ole kaban. Mea Ele ai ele vai aku la kupu fa vai mai. Ya. Ka ki ele foi uli se saul ku uli foi uli ka vale ka ke fe ola. Ol porkiki ai ol porkiki. Ol porkiki foi ele leanga. Ai wala nga leanga. Onga ua ese winga o kanga fa e mangingo le upu porkiki o se fa ala pu konga o kanga o mai fa kasi ku fa kasi o la ko nga inga e fausia se melelei. Moisi kangaka. Vai. Ia ila ngā whaalalo. Ua, la tawa tu le vaenga mana ia i le ta whaasoa le ne fia fiwa o mana tua. O le fisiri lea. O le atao se i tā tilo whaalo to i whale i to tonu o le whatua tua i le tua sama utasi. Langa i pea mai le ko akele o le au o tātou, me se fo tātou wā whaamiria, whamai. Ya, lango le wadi ia o la ko wa yo le au fast o media fast wa upuna la te fia. Ai le foi fa fonga mai. Ele ia mangi mea ka mini i fa soa ioi. Pe ata to tala no i tulanga manino ma me ta ulelia. O le winga wo fia tuai. Le anga a fua lango le woto e mai tangata le fa ioi ma fa a menge ka fa soa i taimi le road show. A nga sea le la aulia le mali toa. A ngā sea i le taimi ia mana inisi lava foi. Na o e tau alanga, na o e fola, na o e tau i le atunu o, a kou whaakuakuainga ma o kou amaia la tau filifilinga ia i mātou whaatasi ma le whingangano le atua. O mea ngei o le amako whaia. O le amatou tau tutu i le rule of law. O le amatou teneia whainga whaa porkiki e lea porkiki parpala o le amatou tau fia tu langa pio ma mea le sao o le amatou wha mapu e le bla 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 o le tele. O le mela le kau whea koe sa utala ia i walanga o lea fo ina na ai filo vui o oe le si tamari e uia fo ilo kue e kau ku ele ava pe ave ava.
isi kaimi o tātou roadshow. Na matua whaia kua i fōi o ere toa tele a olo wā a nganga tau tua malo loto wa e nau ave le whaamua i kako ave fua i ala i swing o le malo. Au lau fasilila leu te tau whaia tuai wālanga le sa e iai ka amiro sanga uma o roadshow ma le tele. E whaamata o le winga leu te tau vatua. Ole le kalangoa mai kulou o le fionga di tai ma le ai o ni tala au mai mata upu le e afia ai pe tua ia po alava le upu e ave ia i le fia le tai ia le sunga la audi. Ma le kele o isi mea nga fola. Ele ona o se mafua anga foi pe le isavali faatasi le taimi o le roadshow. Ole melo ke kau valia akua. O le mea foilele o le loto i ai fuafuanga ma mea sa o latou furofurina. Pele o le mea ea o mea ai anga furofula e la audia ma le latou ma le vaenga sa amatalia le wha moe mo autou. Ai ona o le fato a joina tua iloa ma le fionga ta i pare mea muli ane. Ia ma ai le ifirifili ave mampare mea. O le nganga mo ufubo umana o e vatu whaafsiri le pei. O le hasa oe vainga i ai walanga sa isa moa le taimilina. Pe o le mea aia pe muri aku pe mua aku e te tau wā o nao whangatasi tūlanga o le lātou ngā luenga ina ia whātau nuu mea sa forfolaina e me se fo i o tala na whai lea tunu. O la sovina ngalo. Malo whaptea siata, ole vaenga le peo na tau mwhai mai na ia whamanino whamala mai e le aia se me tasi a o te iloa o se me na o ai le vaenga whapufai e whapea o ina ia whato sina male le sao ia le tunu ui mea umalama. Pea o nga e sa ngoa. O vaenga umalava sa whapea o na tu the majority o mea ngā kui le mani pei o na tu la ia i la au li e fola i le tunu. E kōle pūlau i whainga malo. Mali. A o vaenga sili o na wa lea fo i masalo o isi vaenga i o le a fo le manifesto lava lea na fola. O te masalo lea o le a ngā ia i sa lato fuanga i o le toe pea, toe dua tausanga pea, le tato fua i ai. Pea fua ia apelila ngā ia apelila o le lua felu furuot. Yo to lua tau sanga le leia ai pe ole winga le ola teita fa talanga o vaenga umala vole manifesto ele ai ma se fuanga e fa pena fua ina ia fa se e pe ole mele o mai le spiko mali lava polinga mai e fa pe mai longa winga o e a e pe pelo meia ngo e fai ma le tulanga e pe tau na ia fa to sina fa se ele tulo Pumoni ai fa fonga mai le tatu tunu samo. Le anga sa ai filo ai. Ile fauina male a fo male fatuina ia o vaenga nei. Ai le teimi fo io ole tau a fo fuina mai ele tu fa tasinga vai ele tu fa tasia vaenga fa fai. Ai o vaenga silio nga le kula mai. O me ia fa kula mai. Le kula i mai o loo iai lea afianga tele o tātou tangata. Ae, o lea ke kele mai leo le piko lea. E pei o la kou le whaia le malo. Ae ngu malo. O i le iai le toa lea e a fo i ala iona mai te watua i le totu ngā. O le a fo i le mai tau ma le tapu e. O e pei o lo vaku. E le ngā kia. E o ai ngai whaife au. Tele o nai whaife au, mātou te tala no. E au mai ala la kou kala lea mai ia. Ele pe ua maua lalo kele e fo ile orka kou whainga malori i alivu. Ia watu, ia ele langa ele ngofo ia vui kongo whai ai o kangaka ma o la kou whaku ma o la kou loko. Ale upumoni ai. Ele aise, a whaavai vai ka so se au si ia. O le kangaka leanga ke whai mai ale wha malosi, kaimi uma. O le kai ka. O le ka pekengi o le au.
o ia lava lea na te whaia le whaamalosi au mai i le au, ina ia i loa ia le au tau, o la le ae ka, la fi ngā wale, ia le kakou kai ka. Ava ai aku wa kau mangu ale, wa kau a whainga ia, kau sa uale ia le kai au. Vave au nga pi aku ia kanga kai pui kai au, lea nga ole o ia o le whanga mai ia i leisi ku au. Al vai ngalalna. O le kau ke vai aku. O lae e malosi ar kau ale ku au lea. Malolosi mai malanga au ma nga foi ma nga soa kau lai ai e pui le ia kai au lea. A o le nganga kai au kako. O ile ala ona avatu si so tatu langona. Ona ole le ai o se leo pe ngo vakula ia le fo ma foi nga uma sa ngore pale mi orge ku le ya ko se aso ya ko in fi ku la ku mai masau i lunga e kalango le ku e fa ko fi mali le ku e longa ku le ku ole nga yo fai nga malo aia e fi so swang ya nga i me ku la ya ku il fa malo fa skekeo o ai fo yo o New South Wales mali le foi la ku la i mai kai o le nge ya ku Wai fai mai. E kole nganga ole kama lenga. Le kama mai falangi lenga. Lena se fea le. Nganga ke ale. Le tangata whaatupu whaala vela. Le wakolo ngai nganga ko. Le nganga ko. O la ua ave ele siki sengi. E a fo ies. E ngofo sa oloko ai kukongu. Aro kanga kai leo skanga ngofo mau kongu. O au se karia. O mea ta o ta. E mingoi le kai mi ka nga mingoi ai o nga lea o le manatu ilo natu no mo tangata ne fe me ai kanga i nga koso le la au fele kanga ka o nga vele makula ngai ka vale ngai ia le kai nga malo o le fai ke la ngai vave kele le fili vave kele le mo i ku ngai e vave kele e attack fai nga so se fai nga malo pe aku la i mai la ku ke fa ngai ni me kupu mai fa pe inga ia ave ma mea e olo pala ai se fai ngā malo. Ai pe kai, o le vave ku la ia kua kai, ia o ngā foi. E ngofu fale ai sa kuia mai, ai vi ngalo kangaka uma o le a foi o se kungu. E le ai, o le ai ka penga asi ka ku fai ngā malo, so se kaimi so se mea e kula i mai. Ila ngā wha alo asi aka mali whafonga. Malo whaptai, le nganga tonua nan ofisile tuai walanga sao tō miritino i sa moe le teimi o le tau whaatuina o le malo. O le nganga fo ilea i le tūlanga o le tino mai o mea o loo tutupu. A walanga a tātou vava ai atu i le keiso loo tātou tapisa ai, a tātou vava ai atu i le mata upo le nupi whā, tātou vava ai atu i le tasi le a watu lasi le mea o le maka upu kau kama i ka i a fia i a malo le malo. By the way, o le foi le mata upu foi le fa malo lo le tu mau ai se tasi o leo foi o no le mata upu falo to i fale se tasi vo tamai tai le na mai ma le ango yo le winga na le na fa ya tu la tatala nga o le fausa i lunga o nei tu langa o vaenga fa pene o le lava foi kusa o le ai tau tino mai lava i me tu tupu matanga luenga tu lo fa fonga a sa mo ma matanga luenga o le e fa iloa mai ai le kua o loo iai se mana onga, ma se faa le sao, i kukongo o makanga ruenga. O le ala le winga o le natala. Le anga a faa pea tātou te turi le saunoanga, le ana saunoa ia, tulou le tātou taitai, ma faa pea mai. E le mo mia le mai fongi leo mai fafo susu, o le ai leo fafo i ngai mo le fo e anga vaaka ko leo. Ai a tātou vava ai atu masire silaku sa moa, nga o faa malolo mai o leo wa afia drugs, fa malolo mai o leo o masalo mia fa malo siongi o winga makanga ingisi o leo i kamai kai fa malolo mai o ngi leo ia e leo lava e ia fa ilo e fa ilo mai ele kua fa more kai e le o koe yai se fa kuanga le lei ko kongo makanga ruenga o lo o yai le mai ku mau o lo yai se mai ko kongo makanga ruenga o le mai ngai kongo makanga ruenga ua whaapuru salalau, ua wheka i whaalou le manga, ua leo ko iei se popole. I se soli o se kula fongo. O leo pomongi a ngā ma leo pukau kingo. Ioi.
Ua le lava la ngā vaenga e musui ai le tātou whainga malo. Le anga o le ngor whainga malo lea. E te tauana to manatu. E reference wha lea nganga le whainga malo le anga e paua leo le whainga malo I malo uma wha ke mokarasi e ingoa wha lea nganga. Wha tua I le atua sa moa ua tasi. You know, faith in God, we are one. Ole alava le e ke ka ilo ye pe ise sia kungu e ise la ko ngoa fa pe o se faki a faila ole ngoa le tatou fainga malo tu la yo le aso ole fa tua ile tua sa mo ukas ele olava e ia fa ma ike ma fa ilo aku ale tua e ka waku yo ka ko kai he fai se fainga le makanga ruenga ua mai le makanga ruenga ua makuanga se ngase al makanga ruenga o le whainga le whai ei whainga wha sori kūla whongo I kukongu. A ngale nga le fo ai aru le raid fo I le ai sai nga mai maarifa ai ko a wha ea ko a rima leo nga afia mai ai. Ia le fo walu mangua e lunga ia whainga wha pengei o le whainga wha malosi. E se kasi o leo fo ia leo leo maua mai wha matalanga sa malanga sa whai masuyo sa moe malanga ia kungu I fafo. I kūlanga fo e pui ngor saunga le mu. O lea ngofo uma, o lea mangingo uma malama. A ole winga yo la te tala le te whai atu peo na ta whaaso ai. O le sasa lai sasa mai ai le I kua ngai. Lai whai alo la ko kiuke, maybe fo I wa matua overboard. Ai a whai fo I la e pa o papa le whafonga kanga kama whape atu tangata. O le makua kau whaleanga le mea lai whai mai. E mafua, leanga ele o kali le malu. Ele o kali le malu. Ele ise tali le malo o whaia. I le vaenga le ai mai sea, le fionga le kaku kai pāre mia kuno. A wafo I la mana tuala, o le ese senga. A susu mai le sunga le lau le mali e toa tali mata upuni. E kasi are ma fau uma fo yorko akele ma kaka uma. Ia langa lai kari ia langa o lai afi ai makua I ai makulanga uma whapena. Ioi. O la fo ila ia le fai te ngai o le sunga le lau le mali to. O le me fo ile o ia. O le maka upu fo ile ala fionga vui. Ua makua suenga ka ia mangimingi ska o runga whakarangoa. O le upu mongi le ngā ma le upu kaukingo. Ua matua wha fefe o aso ia. Se e kau fai mili. O le upu moni ma le upu tautino vui langa o te whai atu. O aso ia. So le ngā o loka vili e kua se mingi skapunga mai. Ioi. So le aur kei mingi. Pe ora suenga o I le iku. O le upu moni nā ma le upu tautino. O le fesili lai lo mafau. Ai se a ua wha fefe e ngai mingi ska e kau kakala le maka upu lea. Ai se a. O ai lea e fefe e. Pea. O lo winga ngā lea le na whatula te tala. Aile I kupu, aile I saur kamare o Sam. Ele I sau Sam I runga malanga mori mau. Tole. Nga oloka reach out aku la. Ioi. Nga oloka reach out aku lava. Punga mai le ming ska. Ia walelei. Siata manaya tele. Ia o maka upu aie au kafa. Nga o nga saua o le melea. Fiu e sui. Tulo. Ulo wa fiu e whawhekaia. Whawhekaia fionga ia olo. Ioi. Whawhikai le fionga ia le tō whaoro. Ia lango ka miki ai o le ala kaua vui ele aloa fo ise mea e. Ioi. A oisi la na ia o minista ia sa kele fo I. Ioi. Ia. Wa te iwa wa le koe mwangi ava ngoa mantulanga whapena. E pe wa whawhewhewhe umai kau kakala. Ele maka upura. Why? Why is this, o le si vahenga wa tele na, ia le whatuara te tala lau fionga vui. Awa kele ai ngai ka ngia ai, ia tātou whare whaasara lau matulanga whapena wha mai o le ama. Ala le uko whafonga marikei mingi. E le ai a se mea vahenga e milia matulanga whapena. A whaasanga fo ia le prokalame e makua criticize tulo. Ia le opposition issue. E whaasanga e whailanga o le mātou le tiu te whaamiria. E tatia ia manatu male manisi o le au vaenga lau telefo e te e te ro teimi wailengi media la tau ia. E le whapea fo ila la a mea o e langolango le whainga malo ua tū lai mai o le aso. Ma le whainga malo. O na tātou ngu wailea I mea tātou te whaavai atu.
ua le fe kaui lava ma ua a fua tu le aso nga sa wai Samuelu lau fionga vui nga sau Samuelu lunga programe le ia o ke topa September o ke topa I think it's in September or October September o September nga sa wai ia Samuelu lunga programe le failanga moni mau le ko ikiki a o le September ia boy le ko mau le la afaka usanga yungi ulai au ele ia se tali wa sa ngoma ele ia se kali wa sa ngoma ola utala fo ile fia fil nei lo fionga vui o ele ai te fai mai so o le upu le o le ono sa kulo wa le ngutu ma le afil fa fonga le tunu le nga waka ko fa rongo so fo mi fa kinga karinga ile si kanga kai fa mai se ongo sai o ko tulo wa se yoki so wakali ima kausu ese sie ngoki ai kulo fa fonga le tunu ia nga e karinga e kangoro le fai upunga o sai pe ke karia ngofi o le tala na le ufa tu asia tai lungo le proklame ina ma fa so o e fo ile te tele aina e fia le leiva le ma e fa pe au tala se kau mau mai ko vai ma kau o sai o ko o le ama le fa tali se tupula se me fa pe na tu lo wa ilo walo ia nga e valiango ia la ia le lopo o e mua e pisa mai rungo au nga fa sala lau le lopo o e mua e korkolo mai kua ma e tau mawhai e tau mai ma e nau mai na e tu ia tunu tau pula o le tala lana o le tala leu te whai atu ia tangata ia le e peye nga le sia mea hama whamai sia kau ko arkai kau wā se i tupu se mea whapena i loa tali i po o soua fine ia na e langona la ia o le tua i ngā langona la e langonga e le ngaka maka ngaka e alolofa e loa alolofa o le mafu angana lea leina tala no atu e ia le meo le issue e ko ai le kai e ia fo ile matu le tu ai nga issue e awar fa ka kia umia wa le umia e ka fia kwa ka fia la fala o la tala tu la e pale tele na fai justice delayed is justice denied e o nga e ia la meo cases fo ile le ka ko ke fai ile upura nga fa mai ko arkai mo ngo sai e ia meo cases o mea na mo me foi nga e pe afa wa kuai nga sau se pe mengi o se mea pe afa pe o sau wa kuai nga o aku ku formilio nga pe afa wa kuai nga o mea langa e ta wai le mea nga ai a o no ele su engole maliu o se akali o se alo e fa singo ni ainga o ai la maliu e va veire su enga leo a o ai maliu e fa maka ivi e su enga leo ele su e ia o le winga na le na fa tu mo to tele la le tele ta pisa mai le mel na fa mai ko apere ir kai ma me uma o la utala na tu lo wa fo ile ngana male wa o le sikai e le fo fa ku sa ya o e ke longa se tupu ya o e malo ainga le meo le o le ti nga o le o ti ai ke fiu ke kangi kuri vai ile ku ma me uma ai ke vai ko ile se so so ngi mai se yo ya o el to nga tu langa na ela ngona fo ila ia le o le la ngona le mo ke ngonga uma ai me se fo yo matua o le sila vaenga lau fionga vui wa kau mo mai ese kali o kangia nga ave ele nga tol fale tu o vaele le na va tu sunga la au del mali to e fa ka kau ya o yengi kangi o kali o nga ko inga a ole o sa vali le koru le fa ma singa nga ave ia tangia e fa ta tau tanga ia mala to tala tau fa le nga meta o defamations ale ai fe ai mai ole foi nga malanga mai ingi o ai la tangata ma fai nga ka ofi a o ai tangata fa sa o loko la kasi le va nga ata vai e pe e fua ai lo to mala tava ai tu langa le react al tato fai nga ma lo le mele lo vio nga vu Mano ma taya siata ia ole piano foi atu o le te aga isa o i le vai ngai pe ona atu ngalu ai le tunu ele o fa le o fo i ona fa pe o so o so fina ngalo mali o le te fa le o ona fa pe na fo i o le te te loa le anga o le fesili le o lo fesili mai ai pe tangata i le taini ma le tai e te mi wa ka wa ngale ma fo te tala fa tanga
ia e vai mai o palmia ki fisiri so o mai pe o la ta tau ta taita ho le tulanga e pe ona ia ia vai nga fa penei o le we sa no tonu ai le upulea e tatou te le mana na o ai ina ia tula i mai se me fa pe o le justice delay is justice denial. O vaenga le ia o lo tatou o vaenga ia o lo tatou tala noa ma pasoa ia o le vaenga e tau ona e tatou tele o fai atu a mea latou te o e fai le mele e fai o kakou langonga Mali. o le vaenga le tatou te au ngani atu ai se i fai mai se tala i le atunu i le tūlanga e pei ona iai ina ia fa no fongo fia i le atunu ia pe o le fa pe mai ia lava papale mai pe le onsa ai o le lava o tilo toto ai le wa lava matoto le na le sili ona ta o tali mai le tamai ta i pale mia anga i le fina ngalo o tatu tunu o le vaenga sili ona le a siata mal fa fonga mai o tatu tunu o tūlanga e pei ona Yeah. nga lai fai mai lato o tatou te o ai le rule of law ai ia Mali. ese le vai ngai faonga ia le common sense o le fai nga malo e pe ia o kala vo ile le fai ile leo ma moe male afo i male lafu ma moe ele ai le fa pe ai vai ku o pa ule ma moe le luanga fa mai la ia fa kala se yo langa o le ka ku ke sapaki ele me fai ngo walu mai ma moe la ve mai ma moe le na Mali. this is what I'm saying le winga fa talanga atula i mai vaenga e ai lava vaenga e tau ona tali mai ole pe ole vaenga le wa ku la kilo asia ka mal fa fonga bel tatu tunu wa opposite le ka ko fainga malo anga i le fainga malo le kula o le fainga malo le satu la i mai sule ke fiu e unga se mingiska e ke fiu e unga se mingiska e ka sia le kali aveu fisiri o ko i Yeah. Mali. le mele e kako a fisiri aku wa fainga fianga kali mai mingiska ua anga ka se ko fai ko kai palmia se kali mai ai me e kako ia le ala ua peonga e saungo o le wa o kele nga kasia nga lua mingiska nga uvili ai nga au mai ke fongi mai so skai mia vilia ai uvili ku ia wa tinaile le afo i se vala awa ku le mafayonga e o ye kong wa fo wa fa muka ia ngumela ia ule ko fia vili no se mingiska la ngai so ai mal fai mai e falangi vel mingiska ai fai ko mal kala fa valvale ia e pe ole winga le ola ka ika fa makala ole mele e kula i mai e kawa le pawa le mele e au ngangia ko ile ia ka ko malo ko ka kinga ele va pe a olo le kai mi foi le campaign la fa on ka fe kuli mai lo le asiaka savea vui mala o ko mo sa ma go ti ka fa leo ko mele yo le ku malo mar kulanga yo le afula e fai mai lo le kai mi nga fai lo le kero alu fa ku se le ki o ko ai fai ei la campaign nga yo lo ku malo yo ele fa pengar fai ngol me e pela onga e sa ngol kulanga le pe onga yai ia vaenga nge ole ore kula i mai o maka upu nge kula i mai asiaka mali fa fonga mai o kaku ku ai le o mafai onga o mai e so lako fina ngalo i vaenga ni ia o makwa fe mea ia fo i makaku wa fa do fe sasi e fo fa yo le ka ko kala fo le fale fa so e
fo e siaki lang falei ku hole leo o omi masom Ei. wa leilo po lele po lele wa ka leilo pe ka ke ku ma mau ma fa nga malo pe ka ke lango el fa nga malo onga ole kulanga lea olea ka ku sa fa ikangei ole a fa o nga ka kau e la ko ia le media pe on fa e sa ma kwa e inga le media i le kai me kula i mai ole fa nga malo sa ia e pule mai ia kuila e pai fesidi e fai aku ele a fo ele au kuskal male au ale mele oye ole wat e tafili sa no la vale e tu ina to fesidi ale ole fa nga ina tau le ava noa mol fai nga malo e pe nga e ka u fo ile kula nga pe nga o nga ia ile kele o male ngo wa i me kula i mai kongol makanga luenga ole sole o mea ia ka kaunga o nga spa kai le a fo ima maunga i hai fa o sofia hai ele wo a fo i me ka alonga ka maiki ka alonga o fa ngei mar kulanga o iai o vahenga nga pe nga e ka u kula i mai ko ngol makanga luenga o leo mar kulanga pe nga i a wale ai amasenga a pe o le la ka ko fa longo ya kuila e pa malimo pero la ka ko fa longo ye ka ko fa longo ye a ko le ma o mai ngai kala vo ye pe a fai ule ai ngi kala e fai mai le fai nga malo a wa vea ia kuila e pa mali mong ma spokesperson o fai nga malo e si nga fa pe nga fai ngol kal ai ka ko kele o ele ai masanga vo le fa pe e ka ko ke ese mai male man fai nga malo Mali. danga saka ko polonga umat taka ko polonga umai o avo ingale ya pe avo nga ka uasiak ke longa ufa fe ile umal ku malo ile avo ile kai mingo uliliwa ko ile vaenga coffee ile mele awale le avo ile ya avole ole o avo ile pe aku fa soa ya av ya uliliwa ku wa saule vala aule mases Ei. Ola inga lai mo moya ka mai ole ya ola amolo loka kabali anga male suafa o ka ikala wa ave ma au ngai ka ku ya la pe ola ko anga mai fai mai so ma ke ma ko ku fa pe ko ola fa ga ma sang ya ku ele mai o ko fa ku ya ola fa kalila o ya asa pe ole winga le ole anga ole pero va ku asia mo ko o fefe al mako le mako umal mako ku malo fa pe ai ngei fo ia moela aku ola ku oli au mai le ko fa male fa au kanga le la ko fa fe kai i lo nganga kau kua ola ko lo o winga ia ke lo kai mi au la ku o il mako pumongia siaka fonga ma ko ngu la fa fonga mai a ko ia kwa fio fa mai se fio mai i kala e ku sali po nga ko ke ngo foi male po le o ke ngo fo ko ele fai ka winga fa penga fai ka u ka ku male me fai a ele ole ya ile nga fa lo asia ka penga ka fa e pa wale ele nga ho le ya ke o asia ka au nge i muswa ai lo ko fina ngalo Mali. Awang e musumalo ko finangalo ile i se fangonga o ka mai kai palemia o fionga e mi sky se kai ole a susurua ile le afo ile ave le leiole o le lama le masinga ia o la ko finangalo ya ola wale ka kalo ya awang e musua ai la ko fama le fa ko kanga ma loko finangalo ya ai awa fo inge ka fia ai i la ka ko ya ka ko fangu pe ai i vaenga leanga ole o mapu ia o ko fonga mo maku kalinga ia ile au ngangi mai ele ku ile nganga fa Alo va tai wa la fai ule ta fa so fo ile ni vanga o le fiafi me o tutupu o nga tonu fo yo shutato o tunu o samo ai mai sea ole tulanga ile fa le o ino le finangalo le tunu le ai o se
tali mai le malo ile maka upuange mata upuane ile fe ngai manu tanga no ko leo ai mesio le afia yosi awalanga e fainga ta foi o le anga o le kolo mai foi yo isi va e ngor fa masinonga o le foi ele io o a ile o ngai tai ile fa masinonga mata upor hit and run mana tua o le vaenga le ko lau le solo se fulu o me o le defamations ia e tawala mai fa talanoanga lea i tala fo ile fa sala launga al sunga Samuel le na fa fa sanga na ia i leo ia a me se fo ole unga ko nganga maleanga ngo ia isi mau morianga fie se launga sa wai ku ole isi le a mi tonu lo ma fau le a fu ai fo ona tu ia tu le fainga malo pe ia se la ko vai fo ma se fiso swang ole wa ka fia ko ia marko o Samuel ele i saut fa finge faingi kala. Oi foi le si vaenga le no fa ia tu po nga fea. Kusa lava pe fai mai. Ole ama ele I wanted le finge. She was never a wanted person until ele kai minga sa wai Samuel. Ma fai mai anga kala winga i kulo i fai pule no fra ya li mongi ma pai mala fai ma kanga no leo. A ole mela le a ye se vai nga sa tauna afia le finge tu lo le to Samuel si vai o se molianga la le na molia I malise to fine ya lise o fa pe o le fa au fiu po le na tangata na sa idia boka ka wailang ka kala ikua boka ka ole winga na le na faila utala boka ka wainga ka kala ikua finge alu ola ye si ala fa nga ula ki lava o le singa me ale nga fai mataulo ma fa pe so ke o fo o ngi ka o ke fo nge ka ka le lo fa sole o la me ala nga sanga lo kai fu mar finge ia o hangi kala le anga finge nga fai ile ole ale fo I mana tuo le na ma wa fa mai langa ye mo dianga o ai si mo dianga ele o se me nga lai fu nga arrest Samuel ele arresting Samuel tu lo se li matango vale ele arresting Samuel o se siame kasial me nga nga arrest ia le wo toi ada kuai mai si mau tel o la pisi fo mai orkele o ingoa o le kele o ese o passport o le tele wa ma arfsidi se ka waso le nga pule le officer fo nga pe fanga un passport lono winga a fa ngi la ko ku ia Samuel le fa nga mea o la officidi la ia tu loa longo winga o kanga ka sa fa ia ngi kus fo lau mangi mea e matua fa vale ngo fier kanga o le maua lalo le nao le educational tangata le anga faya ngamia. Ia wako vai le tele maha afia I fua le o tūlanga tau o loa o nā tangata mo latou to mai sa maanga waa sa iai ngā ruenga fai kus folau ma pe whangau ma lava. A wai tau te fisiringi e uma arua kua la Samuel wha avalea kulo. Wha se se soroanga information ma me uma ma se se ai lava. Aina mafua nga kukupu ya mea lenga olayo nga tasi ma fa makalanga lenga fa Samuel dungol proclamere ngi o a usa fa nga ina e leo e fa ma informa sa fa ya uma informa o le wingor nga mea a informa oi e se lau fo yo passport e fisu ya wala nga arrest mai oi le mea for your safety mor kava ingo oi so olala e makua so o ka nga mea ale o makua fai mafu anga matua loka ole loka ko masivai pe foringa mai nga sau fo masivai fai nga kala le anga ma fai nga ku inga winga ile maka tasi na va nga ale na fai tu tala matulanga afa fonga fo fai nga malo ia ole mafu anga le na ai se a wale lango na isa totala a ole a se mea o nga la vai ku ngai mea ole o makua forsia umare mo le mau Samuel ngo fai ka ilo ha ingisi mangingo ese mai mangingo le mangingo le mo mau male au idi pe ango ka fayak ka ilo ha ese me ese mai a ole makua DJ o si or nga mo mau fai mai ya u le ono le tata mi no ofia manatu ai pa fala ni si o ta matau ya ese isi te mo le tata fa so mi se fo yo le ya ai la foto le no le lo fionga vui iso vina ngalo fa alia tawurunga mai ya por a foi si vai nga te fiesa no ye taurunga ni vai ngol ta proclame marangang falor Malo fa taila va siata e
e se fo le matautia o le pe o le vai ngatuna le sa fai tuai ata tu o mai me va pe a le tau mo fai fo le au mai le tuai wa a sa no mai nei ia tangata ia o fo mai le sa no anga le komisina o le ia e fa bo mai ale ko le ami ko mo ai a fesili nei la ia o fela le tua pe a fai la tu te o la tu lo ia il fa na la i tele nei tama male nei Yes. Yes. fela le tua le la tu te tau a fai fo i ua ina ia Samuel ia se ia se fai se fuanga e le ko wai ia si vai e alu e va ai si ala fa na o I ka ko ke loi so wa nga piu male ku I ngai ka ka ai la ko ke fia ke le fa o nga le suafa o le kua e mai le mai ai ia loto tangata ina ia fa pe ai o la to o lae e tali tonu I le tu ma masalo I ko ngale nga silfia Yesu le nga fa ele sa wa nga Yesu o ko e ko ke kapua I mai o ko la nguku o ko loko kauma mau Mali. pe o le winga le o le tala woile asiata mar fa fonga mai le tu ia ngeia ku ngu se longa o lo ngofo makau nga oi le kangaka ai pe te ta ual tangata ole pe ke ka ua ole fasio kangaka ole hala ai tala noa I le upu corrupt o le makanga luenga o le corrupt le pale mia corrupt ai mai I le kai ya o nga fai ngai se kangaka ai ba ngala wa fa nga kongwa upu ele ka nga fa nga inga ya ngala pela o ele kele yo upu yang fa yel ele la foso o ele kulea la ko ke la foso ia la wi ma fia mema mal fa nga ma si mingiska e maku ya upunga la wa direct le la fonga le upunga wale o fa pe mai corrupt o fa pe mai o nga I kua nga o le miska le kua o le fa fonga le asisi la wa point out my pinpoint ale mele o ila wale ba ka nga yo ia le makanga luenga o leo inga ia molia kangaka ia le fo wa ku kangi pe nga e ka ua wa kolu masinga kalu nga ave ia le kangi e ka mai sole ale makwale popolea wa ngofo ai ngofo la male afo male miska o leo ngofo male kai o le ku o sa ka nga fisiring ia le what's going on la me wala inga kuai amil ko misinga o leo sa a fisiri na me wa o maka upunge o le o makuai o ia ai fa fonga le ku o ia ai me o ainga markulanga o me o ia a le folinga mai fa keme ia ila ko sisila la me o la ko nga yo inga o fai le o ko o over markulu masinga o le o ia se kala e au mai e o ko nga ia ka fa ko ai langonga o kanga kangi sa wa ia asko inga o PI yo ele o mafau ile afianga o le kangaka le loko o kangaka ya ile nga fa lo asiak Fa'atai lau fionga vui. Fa'atai tele ai fa'asoa matang o fie foi. O le vaenga lea e lau walunga i tātou por kalame. O bomoni ma le upu tautino. A ka kou whaasanga e. Lea ngore mana ia. Lai whaatai resi tō tele. Lea ini vaenga a mea. Mai lea ia foi se mea o kupu. O le upu moni ana ma le upu tautino. E le whaapea atou whaafunga mai nisi. Ua si atu. Lai o le nganga le iai. E wha leo le kangi a kangaka marifinga ngalo le atunu. Ioi. Poe aisea ua le. Ia, mai aise. Saunoanga. Ia o se whaatou whala inga. Tai o le tātou malo. Se kau whangofo malie. O le tūlanga le nā. Ai mai se foi. Ma se ikali ange kusia si a inga nganga vaku. Tulou le official palemia ma le official o le ombudsman. O le fupo sa vali ka ikoru masinga ile ya se me wakati.
ova ma le koru masinga le kangi le koe ava koe la auli ma le faletua o vaile e le se mea ua whaakingoa o le alala ngā lea ngā o le maunga i rungo isi maunga o le maufesiti lea laina o mai loa le mātou au nanga matatou porokalame ia matau mawhai e fesiri siri atu ma whaale waku po fea o iai ma whaata o to iai le whaata o whala inga aile o sea ngā whaapea lea o le mātou o le tiutea lea o mātou whaasara lau o le tau longolongo o le tuitui atu ma tūlanga whaapena a wālanga a ko kupu fo ilangi mea mangonga mai wale ingi kala e mai Samoa ma le ini me tupu ia na toi tamo mo me fo ile ma toi fisiri mai asiata vui savea io e fonoti tu la epa o I love o ha engi mea o hangi kulanga o lo tutupu ma me uma whapena e o le nganga la le na le afu ai o ne tau mawhai o lolo pito va ia ai whaafitai fo ile rivanga o le whaafitai whaatou whala inga ia ona o le tātai me fo ia manatu o le a wha e utaru tā whaiva ma moli atu wha malo ma le whaafitai tele lau tō wha te tala ma lau tō wha saa ioe a e pisa vui vaenga nei o te ioe ma o tari tonu o a ufoile se moli mawina e le whako a e pisa i le mea ia sa e pisa mai taimi o le TRPP ioe taimi fo o tūla i tuila e pasa malosi lava lau tūlanga ia ile tau mawhai fo ile le challenge le tele fo i o mea o lo sa tutupu ma tūlanga whapena uio lea ia sa uia ta whato whāle nei taimi toi wheronga mai lava fo ia mese fo o sesi tau rumanga o le tātou prokalame fo ile lea le media combine ai mo le nei a whiawhi alofa tele atu whaasoi foina malo parte atu asiata o le ua e sao no vo e sai o le tūlanga e peo na ia le ta a whatala noanga ia e manatu ele tu ia se whamatalanga a unei e te whai tua i tūlanga o le ua moni ama whamaoni vaenga umai peo na e sao noa ma e a ngā iai ia paua o lea e aswa tūlava malu puenga i le whaafonga a ngā lu tātu tunu a whai o le asa utou whaafonga ua le tauta mali pe ua so polangi se upua unei ona o le whaafenga iai ma le tō whae le vai malae ma le porkalama o le tauta iai ia e aswa tu malu puenga ai o le nau ina ia fili le mele lei ia walo tātu tunu umalau tū tāpua inga o le au ngani fo ia le ma le tangi le pumate e pei ona nau atuai ia whaafonga mai lau fionga te mai te palemia e meise o lau whainga malo ia o le vuia lea ngau kou whaafonga ia i kaimi o lai ke o ia kuila e pau ke le mama inga se me kasi o le vui fo ile le aka ko ke whaafea ngai kaimi ngei whaafikai o le ua ia ingi uso e fesoa soangi le ngā luenga e la o ngai ai ai momoli kwai le nganga o le fa mawalalo le kungu pe fai o le ase kala ua le kauka mali i lau tu fa fonga mai ia aswa tu malu puenga i lau tu fa ma le fa tu tanga fa te fo i lau tu fa asiata te tai o le tatu por kalama mai se lau fo i le fionga i le lipule le fionga le ngaftas ia po le ia fo i le taua ana ia e sai o le avanoa ia o lo tu ina mai pea i lo nei vai ia e fesoa ni ai ma tatou fale ai e nisio mata upu o lo fia maua i ele marinonga ia e tatou talusia ia pea upu masan ia ta ia la pea le finangalo le tua ia ai o finangalo ina ia tatou maua matali i le tunu i le taunu unga o latou whanaunga whamoemoenga manuia o whaiva alo filima o lo whenga e malo tātu tunu i au te roa o meisi la fo le tautu ina o lo tātu tunu e ala i le ala leo ia o lau tau ona masan lui se ingo fulava masina mua ia manuia tele koe teimo toe ma le tunu paso i fua ia whaasoi foi na manuia le lea fiafi tātou e fiso o tai foi ia i se taimi a leo le nei vai aso ia o le lafu i vai aso anga fua nei mananganga whaaloalo whaasoi foi ia ua taualunga le mawhaatala noanga ma le fionga ia vui le nei vanga o le fiafi ia se ngangana ua sopolangi ia matua le tu ia te oe malau whaafonga maua Samoa ia na tawhai atu o le mātou le atiute ma le tua foi e wha i le au whaasala lau po le media ia
poutu toa wafai ngā malo. A ofo e ainga avel whaasoa ia le matou pito la au. E le whaapiko mangu ia kasi. Ioi. A whanga I o, a whanga I, ai whaia. Ina ia moli o, ia le fina ngalo ma le tō wha le atunu. Lea ngai au mai, e kusi mai, ma wha leo mai. O le matou lea anava ia so uma. E peia al fisili nga fisili ai fongo ki nga ua whai aku e ka pā ia. Ioi, taurunga il proklame. Na ua fisili atu fono ti. Ia fia ai. Ioi, tu ia tua fia ai. Se au mai se kanga kaolo ku malo malo ngu se ifso swangi le kaua o le panga wo. E o nga fisili do leo ku ia ko fia ai ia whangenge. La ngai kele alo whangenge. Se mai se so wakali I se avere kaua la ngaula wakango au med ka whai wha. Kuri mai loe whangenge ronga kali I esua whai ake o. Tu lou. Mai de kala le kamaur ko ingo whangenge. Kamalele ia le ave so soangi e kauingar kaua. Au mai loa whangenge e fisili aku ia whongo ki. Oi ia tu ia tua fia ai tu lou. Whangenge. E ar kamalea. E le leile kam. Oke. Ai vai mai le talia. Al to ino whanini. Se tu ia tua fia ai. O le makua le ia o lo uakari ilea. O le anava le tama ia o le tau. Maua I ma le whaalanginga o le ka malo ina ua ua malo le tau o le paenga ua mau malo fono ti. A mai lo marikalar ko inga ua whaiang kofi inga saula ia ke o. Sau ki koe fo I ke alu malo angava o kaua. E mafua mai. Le anga o le angava ar kama o le kau. A maruru lo whaafunga maua Samoa. O le matou wa ia anava. O le matou tatalongo ma le matou tuitui. O le matou anava. E le whaapiko mangu ia kasi. E le whaape e mamafa masa mala o. Ai sa pai whaapepe ma milimili tātou ma resi pito. Po fea lava. Pe a whaapea. E yeini vaenga. Mani issues. E te tau o na whaaleo Mana tua mai foi. O matou au nanga whaafasara lau. Matou te whaaleo leo le tunu. Matou te toe longo puia li ina foi. Ia. Fina ngalo o le atunu. Malongo mai bia fina ngalo whai ngā malo mataitai. Ina ia. Seu whaafonga ai ia mamawai se whaatou whala inga ma se malam la maanga le atunu. Tau runga poklamo le nefeafi. Alofa tele mo utou. Fale o le tua tatou whenua ila so te au sports talanoa. Mana tua le tatou tau taia e tai au. Na tatou sports talanoa. Ia ona tatou toe a vau ai fo ila stofi. A ona ingalo. Ia whai unga o vaiaso. Malafo I vaiaso. Ia ini stelo niso tatou whaafifianga ma whaasara launga. Ona ingalo. Ia e toe wha mapu e atu. I le aso tofi le tatou tau taia e. Mlefiafi. Asiata alofa tele mo oe. Soifua me manuia.